kurungi murebi witu kandi enkunzi ya Tayari West orireje kantekateke ngu ukono buteka nikiriza ngo akire program tusheshure nkaburijo okutuba turyaha okuhereza ebiri kugenda misho omwihanga ryitu ya Uganda kandi na nebindi ebituri kuba twine ebiri kugenda misho omu current affairs ndi samu wenyine agwakasheshaka kandi nikiriza ngo akire nkoramusye kurika turi kurugomba bintu byinshi kurika weekend kuriko kwezi kwezi kwire kwezi kwa mshanju kandi twatandika kwezi kwa munana kandi kwezi kwa munana kurime bintu byinshi cyo kubanza politically abechibina cha NRM baraza kuba bine mu Echitureta National Conference, National Convention, haba structures bona okurwa kubatira karuru ebiro kwezi kwa mukaga kutandikana PWDs, special interest groups, abeminyeto, mainstream, baraza kubuganira omuri kororo kandi okugira ngo babase kumanyana nk'ekibina bamara ba figuring out ningashi okutera plan y'ekibina cyarwangisiriza ubwirobo kiraza kuba kiragenda misho barebe plan y'ekibina eriyeta baronde chairperson w'ekibina, national chairperson, baronde vice chairperson, abwa regions mukaga zona habaronde first deputy first na second national vice chairperson. Then nabandi abareza kuba barategeka kibine kintu kucebembera no kureba direction yibabaza kucishepingiramo nke kibina cha NRM turaza kuba turabireba umubyo kwezi okwa munana kandi omuchaya cha kororo national ceremonial grounds so nabwo cyo kwezi kwa munana kurimwe ibintu byinji munonga ibiraza kuba biragenda misho politically abamwe baragira ngo akaruru kahwire apana akaruru kakahwire akaruka charge na misho now omujyebyo harimo akaruru aka SEC Echitureta Central Executive Committee Central Executive Committee echinechi joni committee ningashi committee mu rukigo baracetachi akanaka chiko akarategeka ekibina cha NRM karaba kebembirwe national chairperson w'ekibina cha NRM normally who becomes the president amarabeho the two national deputies vice chairpersons then habeho vice chairpersons aba region zone specifically abwa region yitu yaburengerwa izoba ya Western Uganda utwirwe ari kugijwekera baramweta Honorable Minister, Honorable Dr. Chris Bariomunsi, who also doubles nka area MP Wachinshizi County East district ya Kanungu. Kanwe Minister wa ICT and National Guidance. Ogu akazamu ntebe I think yamarame yake 5 agokwa kali kurata the late Matayo Chaligonza then umurundo ogu ari abandi bantu abasimbira jejo ntebe okuba national vice chairperson for NRM abwaburengerwa izoba yaraza ariho abantu binjiho umuryabo hariho omwe utureta brother ningashi mwenishe wa the party president utureta Honorable Nzeire Shadrack Kaguta nawe ayisimbira jejo ntebe ondijo ndebire hariho Gordon and I think hanondizo musigazi muto nawe ayisimbira jejo ntebe kugira ngo abe national vice chairperson wa Western region so turaza kureba noha aragitware mukarura karaterwe umbwire bwa conference eriho 2027 na 2028 mu Kishaha
cha Kororo Ceremonial Grounds. Muri ebyo hariho izoba rya nyumwabazyo ihanga rya Uganda kandi hamwe na parliament abarijuka ubwire bwiraho ari umukazi wabiraretwa mama parliament, the mother of parliament, Rhoda Karema ayijiri haruga omagara agenseji kandi yafera myaka mikuru, yes myaka ya bukuru, myaka 96 y'ubukuru ruyare gutorera ngo ya kuziri nkayijiri haruga omagara agenseji kandi turashaka kujya ngo Ruhanga amuhumuze kurungi na nabona ababire baramukwataho abanyabuzare abagumye umujyo bwire ubugumire munonga. Rhoda Karema, Rhoda Nachibuka Nsibirwa Karema aguni mhara umwe actually ishe yakija yabaho katikiro wa Buganda emyaka yakare na karukwe tena inaunzo mu history munonga kugira ngo ntisha kugira ibinashobya konka binji waba ukizire kurata ningasho kugoberera politics za Uganda ubwire bwa UPC byabere cyategeka Rhoda Karema izine jyo rategwa kuba urarihurira jiri yaruga omagara agezeje izo biryanyu mwabazi imyaka 96 yo bukuru kandi uri kureba ruyare ngo imyaka ejo yakuzire anyway tarho urakura kugira ngo ngo ya qualifying kuruga magara genseji ubwo kije yakirwa umwaka 2016 ariko akirwa Grace Ibingira wa Uganda People's Conference bwiro kartandika mu UPC then actually obabwire baragira ngo wabira ari president akabari umukuru professor, the first professor wijira akagamba ngo Entebbe woma umwaka rw'ingwe nakaga nagumwe akategeka imyeze biriyonka Godfrey Lukongwa Binais ubwirobwo nibwo yabiri ari umutegeki. However, after the death of her husband umwaka 2022 umwaka 2022 akija yaferwa mushija we kandi ombwire ubwo yija ya abductingwa ningashi yabuzebwaho kandi akari kubuzebwaho ubwi abasirikare ababire abo bareta aba Idi Amin Dada. So she was arrested 3 times by state agents. Mwaka 2019 ubwo nubwire bwa Amini 2021 hamwe na 2023 yaba deputy minister wa public service 2019 kwisa 2019 ubu president Yoweri Museveni yabirategekere so akaba ari minister umwe mu government ya Museveni regime yo kubanza ya kwasiri 2019 aho okika 2019 2019 akemereraho for the Constituent Assembly kandi ubururobwo no butaragenzere kurungi ije ya retiringa politics ya retiringa politics ombwire bara 2019 kandi 2019 yatungekirabo cha Uganda as Forum for Women in Democracy as a transformative leader bityoye. Mwaka 2018 akatunga the Sodru Global Justice Lifetime Achievement Award from the Pepperdine University School of Law and the Ugandan Judiciary nkomuntu wabire ari umwe bembeze murungi nawe ari incorruptible kandi ari kwebembera kurungi munonga. So ajire Rhoda Karema yaruga omagara agenseji kandi Ruhanga yamweta kugira ngo babere hamwe bundi nko muhanda twena ugutwolekerire turashaka kugira ngo Ruhanga amwakire kurungi kandi na nababire arakwataho abanyabuzari abanyamukago n'abanywani aje kandi abahumurize umukira akagumira munonga. So aho no twatana cyo mu program twishiri otherwise ibintu biri kutambara kurungi kandi koko nanabagambire ngo ukwezi kwa munana kuraza kwa kurimo bintu byingi ukwezi kwa munana no mare kurimo ukuhamisiriza
okuhamisiriza ningashi okuhamya kwa financial year. Normally financial year iratandika okwezi kwa mukaga kwawa, so okwamushanju kwa kuratandika okwamunana barabari kutandika kujinitiatinga kugira ngo ikibabe batize mu financial year iri kutandika hata sente zitandike kurishugwa n'ibintu biri gukorwa. Niho turaza kuba turabireberaho mpora. So ni byinji ibizaza kuba turareba biri gukorwa mu kwezi kwa munana. Kuko nabagambira National Convention iza kubera ekibina cha NRM okubugana kwa bembezi bona abekibina cha Rwanda iza kuruga harurengo rw'ecanga okikarurengo rw'ihanga ryona. Members of Parliament n'abandi nutaza kurebera ubururu bwa I think obweminyeto, youth MP, national female MP, stuff like that. Ibintu byinji turaza kuba turabireba byona birakorwa kandi biragenda omisho. Nabweco turabendeza okwezi okwa munana okwihorere. Hariho period eyitulimo eyakaruru kandi koko nanabagambire mbwire bwa elections nkobu abantu abinji ababire besimbire ahantebe zo kuba abanyishengero ningashi okwatire bendere kibina cha NRM ahandurengo rwa members of parliament hamwe na LC5 chairpersons akatirwe 2017 okwezi kwa mushanju dina kandi katirwe 2024 towards the end of this month. Abatarikirize nebiri kuje nebyarangirirwe mu karuru ningasho kagenzere bakija bahababa kandi petitions zari kurirwa erizoba okugira ngo bongere kumanya niki ecabi iriho, then abaramuzi batere mutoki kandi bongere kubagambira uko akaruru kagenzere ahurire side ejineji rere bintu bitambureje either baranjirire okugira ngo ugutararire karuru ninga barange okugira ngo ugu akakiba and stuff like that. So hariho abantu abine abahababiri okurugirira kandi mu petitions erizoba turaza kuba turareba bamweho harimo nka umunyishengero wa Maogola West yagera shangwa mu district ya Sembabule umunyishengero ariko manywa nka Begumisa Wilberforce ajiri yahababira Anifa Kawoya ubwo ni minister ajiri yahababira minister Anifa Kawoya ngo akarura ko tikaragenzeje bugendera county ejo niyo ruguru ndikantagizaho Kamuri woman member of parliament wabera yisimbire na right former speaker wa parliament right honorable Rebecca Litwara Kadaga agenda we yamababira yamujyango akarura kati karagenzereje. That is Kamuri woman member of parliament mukazo baleta Nangobi Noit ajiri yamutwara mukoti yagira takarura katora kasingire mu buteka nabwo eco turaza kuba turabireba utugambire kurunje. Harimo mu district ya Kanungu council akampurira akampa guri munywani wanjogo. In fact I think tusheme kugira ko ikiganiro nawe umushazo misho council akampurira akampa wa Karuma akahababira Dr. Chris bariyo munsi guni owasingira karuru owarangirirwe ko wasingira karuru abwacinkizi county east mu district ya Kanungu kandi umushango gwabo no gwashaha munana ezihangwe shayibira aho mukaho turazaganiraho nawe kuja gutumanyi itegwira atakusinga umushango ogu kanso wa kampa wa Karuma akahabera Dr. Chris bariyo munsi kandi habera na Kamukama Alex wabire alifiteza karurako ahabwa NRM Electoral Commission. Arimo Busongora South Honorable Tembo Gideon Mujungu ahababire Mulindwa David Simbwa abwa Busongora umushango gwabo no gwasha mwenda okuhurirwa Elizoba. Bundi bujo woman member of parliament mukazo ari kumanyanga Honorable Kapalaya Donna Kamuri nawe hababire Kisembo Joseph hamwe na Honorable Josephine Kabungi abwa woman MP mu district niyemwe ya Sembabule ngo akarurenje yibakasingire teretegerezibwa nabwo cyo bacondozibwe okugira ngo bare abone imishango yabo ne Elizoba ekamba rondere mubende
Mubende municipality akankwasa mwesije Ramazan ahababire Deo Mujabi Masembe mushango no gwasha 5 zakasheshe umuryabo haba mu Mary Paula turyaikayo guno warukunjiri district ahababirwe nuwagaba Ana tumuramye gwe ni Mary Paula turyaikayo guno yaranjirirwe nko munyishengero kazi yabwa rukunjiri district Bugweri district ya Bugweri Makaire Frederick ahababire Wandera Sadala Mubende district ariyo tinemwe bwa Topista ahababire nakazibwe Hope Grania Ibanda batayi bitu hano muri warugambaro zibanda Choma Javia akampurira ahababire gumisiriza ngo akaruru torakarire ombuteka Sembabule Honorable Mary Begumisa hababire Nambazira Florence umushango gwabo no gukurira shayina zakasheshe haya Dr. James akampurira Council James akampurira Rutanga ahababire Dr. Mukuru Protazio Begumisa amwe na Electoral Commission Kabare ejo ndorwa East Kabare hariyo constituencies ishatu Ndorwa East Ndorwa West amwe na Kabare municipality municipality ni ya Andrew Aja Bariyayanga then Ndorwa West junior ya former minister David Bahati then Ndorwa East niyo ya Dr. Begumisa Protazio Mbarasite North Kato Isaac ababire Christopher Bakashaba ngo akaruru tarakarire mu buryo buri bwe abantu binje bakizire bakwestioningira akaruru ka Christopher Bakashaba I don't know why kandi isakaruru ka Mbarasite North kakaba karimo abantu binjiho aza chaletera misho bagafocusinga I don't know why nkaba kagafocusinga abantu babiri umuryabo akari mu umushije watimbire posters za billboards mpango murembo rwambara Michael Tsime and then hamwe na mweswa Robert Rukari so misho abantu bagazali Robert Rukari Christopher Bakashaba according to him uwe aragira ngo akarura kagatambureza underground akagenda hansi door to door so abantu barinzire ukugira ngo bahurire either mwese go Robert Rukari hamwe na mutayiwe Michael Tsime kugira ngo bare muri asinge Electoral Commission yarangira Christopher Bakashaba abantu bagira ngo what so komuka Kato Isaac was one of them na wayisimbe nabo amushango guye no gwashaha munana akahababa Christopher Bakashaba ngo tinengire kuyaba yarya karuru so katwirinde tubirebe ukubiraje nde umisho abanda bamuheru ari mu mushango gwambara city woman member of parliament Boni Chichocho kasheija mtunji akija yahababa nawe yahababira Charite Chibaju kamuhanda ngo akaruru tarakarire kurungi munago kuchondoza twaza kutera mtochi barebe erizo Isinjiro County North ariyo bategeza Beka Kasisi ahababiri Bright Rugwamirama Rubanda East ariyo Jogo Kenneth Biryabarema akahababira Henry Musasizi Minister of Finance, State Minister for Finance in charge of general duties Honorable Henry Aliganyira Musasizi ngo nawe akaruru tarakarire rero twaza Bushenyi ishaka municipality umushango w'abanyakabare no gwashayina na gogwe idi ari abantu babiri abaha babiri ariyo tukundane Kasbat abona ndiyakira Nicolas Muhereza abona babiri idi Basajja amwe na NRM Electoral Commission muri Bushenyi ishaka municipality ngo idi Basajja injiri asingira karuru ngo teretegerezibwa Adupa Felix abana bahari Bunyore West Butaleja district pana reka nyunkore haba ababurengero izoba bonka so nikwe biri bityo abo turaza kubareba irizoba bari kuzamu koti umwenda ari mu tribunal kandi kugira ngo baburenshonga zabo
rero turebe uku barabatwaza either akaciko aka tribunal akariho panelists y'abanyamateka bine kusharamu kureba akarora kayakatirwe kurungi ninga yaba bige bishuba katirweje aba bari kwebuzabuza rero turebe cyo barabakorera ari kusharamu karaza kukurirwa mpaka izoba yencha kari kugira ngo turebe ne kureba icyaba barize kuba bari kusharamu mpora nchirize zabeda chikomeza ari ngo mushayibiriza kasheshe nchiriza ngutwari ukace umukawumuro kandi nkomanyise nguko kureba haba hempinduka erizoba tunakorera studios zitu za Bugolobi Lusuri Avenue umurembo rwa Kampala niyo shitami kandi ndaza kugaruraho turaza kuba turi gukora kumwe mpora na nabari umurembo rwambarara aha head office zitu umurembo mbarara kandi akashozi kamukuzi nchiriza ngutwari ukace umukawumuro kandi kuturagaruke ndazagarukana akashoncha kati gabagomwe akeinwe Martin Nebye araza kuba aine umujenyi urukumanywa nka Nathan Karema Dr. araza kuba rugamba nshonga zitari zimwe na zimwe okurujira okwaraza banjurire umushaha irakurateho aho nkabwa hati umurembo rwa Kampala muri Bugorobi nchiza ngutware ukacomuka humuro then nabwanyima tuja kweyongerayo program tusheshire debeka muti warugaho ndisamu wenyine abwa gasheshaka akahumuro then tugarukira na program niyemwe tusheshire umukashonshoreke akatigaba gomwe Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo rwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware shatukakaga na 5 yegite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe we are fresh and clean tulibakoze ubuntu utwire noyenda kwangura umudidi gwa sente ikiriza twanjurire Betpaka umunyamukago wawe yegita mukutu gwa Betpaka utandika kwangura mpaka Hamizano yona yawe yokunda nkempira ya Premier League, La Liga, Bundesliga, Virtual Games nka Aviator, Jackpot, nendijo minji nibakwana za bonasi nebindi byamani yegita betpaka.com urukoresa promo code ya Tayari West utunge bonuses utandike kwangura mpaka Betpaka ni reberwe kitongore cha Lotteries and Gaming Regulatory Board of Uganda kandi no kubetinga kuri kwikiriza bw'abaryansi y'imyaka 25 amateka n'ubushoshoreke n'ibikoratirwa Bella Grain, make it rain on your chapatis and mandazi too. Bella Grain, oh baking bread, tasty cakes and samosas. Introducing Bella Grain Baking Flour. Precision milled for perfection. Smooth, soft, and lump-free dough. Every single time. It's time to upgrade your taste with Bella Grain Baking Flour. Bella Grain Baking Flour. Upgrade your taste. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohurema twenge aha mumiro nichikurwa kurugo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi Farm Company Limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink ichirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tera simu noti mushanju 8 bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju 8 bisha twitano 009
Otaferwa aha Tayari West. Omuziki hagundi omweshongoza handisho abachana bahanga mu ndongo. Ejini program Saba Saba. Of course, come close, don't pause, just whine and pause, commotion. Abachakaza tubashanga mu ndongo tundikita nabo. Za stage zo mulembe tuzemereho. Omuziki n'oguhurira okwe. Buli kwa katano shaha inaza chiroji na ndongo basi. Otaferwa aha Tayari West. 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 Rirota na kwachira mukashishirike keitu akatugaba gomwe tabarkayo wasamwe nyine ku studios zetu ezabugorobi mu program yetu ya Cheshire izoba niriyo kubanza ebiro nibena ibyokwezi kwa munana kabutosho kucyaka shoshere cyaka matini nebi mu studios nyine mu mangu kandi umjenyi kabutosha program agent batwina bihankurwa mbitongore bitari bimwe na bimwe bya government hamwe n'ibitari bya government mu studios nyine mu Dr. Nathan Karema ayosorombi ubutegetsi bwihanga kurukutere bigero mu myaka yenyuma noza kumuhurura mbwire obwa UPC nangwa na hati na serving aka senior citizen umirimo etari mwene mu mihango mu kucira munonga umbyo bwegese nango teireho nibyo bujanja bikonka koko nagambira
ayosoro mbyo butegetsi bwihanga nabyetegereza je kandi rizoba twenda kuganira akaruru k'ekibina ekya National Resistance Movement ako kwatira ekibina ekyo bendera ntebe zitari zimwe na zimwe kushujuma kwa akaruru kagenzere kucara munonga eshonge nkuru ikizeyo kwerarikiriza abantu iturigamba hebirebi neshonga y'obwitani indwano nangwo teriho no mbiceke bimwe nkaho mu rembo rwambarira ikigambo cy'enganda n'amadini kibiri cyatandika kora barabamo muri kigezi yo cyose reyo buri umwe nakora kugamba kigezo kagamba karuru bakugambira karuru kamadini nangwo tenganda zone zibasa butabayo konka karuru kedini kariyoko uri kutere bizero kagaruko muri kashonji nayo ko uri kwikayo huriraho hanganda ikintu ekyo nicyo turkwenda kutera mutoki akabya kakirumu kuri kutere bizero mu government zenyima ukareba ecyarigire mu sectarianism Dr. Nathan Karimani bya kuzaganiraho izobere inkereze banze mwakire turamutseho nabanyuma tutandike program Dr. twakwakira yebare ninya Dr. Nathan Karema ko kuba banjorera kandi ja kusharinga ho nemwe ebintu kwati nene turumu rigenda eby'ubururu yebare mnonga Dr. Nanyenda mututandikereho akaruru k'ekibina cya NRM kahwiri iwe nkomuntu urukwetegereze bibe bembezi ningashe by'ubutegeki uyu Serena bireba kandi uwabikozereho ko ukureba akaruru k'ekibina cya NRM ukareba ibirimo ukareba banyibire ukareba n'igishaha tribunal n'ikigendo mesho nikwereza kishaniki icyo byo butegeki mwihango umuntu urenga ubiriyendo bikora ninga nikwereza kishani cyo koreka ngo tukibura yo rigendo ringwa byo butegeki mwihango ebyo kubaho mbayamyoreka ngo ebyo butegeki bigenda omesho n'ukura umwana kwari kuba muto aramuto munonga atani cyakubasa kora cyamani konka atandika kwajura no kwemerera nabasa no kwata ibintu ibyo no mu development nawe cyo abantu kuza kutera ubururu ubundi bakabura kwitirizana hakaba mukebyo okuno kwetegereza kw'abantu okuba bine no kunde ikintu cyabo no kutaho umutima nawe cyo utetegereza no mu politics icyo kintu no mu politics zone nokura abantu bakuzira abantu betegereza ikintu cyabo ntibakirwanirira cyo musonga icyo kuyomba bakabura kwetegerezana omwaka Rwanda icyo njaka Rwanda icyo nyiti kucyanga mu buzubu tukukireba musonga tukukira mu buzubu konka icyo kushanga mu buzubu no kurwana no kwitana icyo cyo kushanga mu buzubu cyonka bitana kugira ngo hatangwa habireho kuyomba habireho icyo kine shonga yona eshonga yo kurwana nangwa tutakagire mu kurwana kw'abantu abebyo bwebembeza betsimbireho abamwa beinamani ukozesa state power ukashanga team ya nanka inabasirikare abajere uniform nabatera abantu umukaruru akekibina kimwe cyo iwe nkomuntu no kirebesa misho cye ecyo tikire kandi tino kukikiza ngo kikire na president we hangere takukikiza ngo kikire omusirikare kara ari omusirikare ayitsimbire nko muntu tayitsimbire nko omusirikare ngo ashimye kugira abasirikare abakumurinda n'abakutera abantu ayitsimbire nka civilian ayitsimbire nko muntu abanda kwembera abantu kubatora mu parliament kubakikirira ntabwo cyashimirire kuba nagenda nko muntu wabutosha ibyo kutera abantu iyo kwita abantu bakabatera ibine bintu bigwire kandi na president abe nabijumira butosha buzoba kikiri nakaki yabare kandi abakukora nibakikora habwabo tubakukora ngo bakikora habwa NRM tubakukora habwa government nibakikora ahabwabo nkabantu kandi nojukaje ngutango doye aka shobora abantu yagira ngo tine muntu wena oya above the law nobu yakuboha nobu yakuba minister yaza kwetsimba nobu yakuba kamanda nobu yakuboha bona bashimye kugendera amateka gaye ni amagubatireho agokurundisa ubururu
nabwo icyo omuntu ije n'abasirikare batara kutera abantu nibamukwata nawe nibamuta umucumi. Dr. hariho uburemezi nangwa uburukira yamani n'enshonga y'inganda amadini inganda okubaganisa omu bantu awakaruru kintu eki kibiri kitari kukira munonga kuhurwa urikuza omu burengero rw'izooba nokihurira munonga omuri Kigezi okukira munonga aha rubaju rw'ediini tuhagira ogu n'omukristaayo bariya ngo nitwe ntuhagira ogu n'omukristu abasiramu nabo nibagira ngu itwe nitwe ntuhagira owitu kurukutera ebigero omu karuru kambarira akahwire okukira munonga k'obwameeya obururembo rwambarira ekigambo enganda kitandika kuhurwa actually enyuma ho ndigire kutayisa Kachebezi road mayor esande gihwire twagamba hanshonga niyemwe kurukuba nogamba na Kachebezi akugira tekyo nikikafuwe kurukuba nogamba n'orubajo rundi urwabiri na hakahakana naro abo bagira ibintu batubehera kunka kurukuru video mu bukabarabamo ukurire kigambe nganda kizira aha face y'ibyo butegeki obwebembezi oburembo rwambarira twatwaranka icyo kureberaho kunka icyo no mbinde biceka nanyenda ngo iwe nkobeireho mu government itari yeji ushobora umurebe watayari wese tumukasheshaka umunyambarira nangwa no muntu we n'urukururi nyankore akabi akariyo mbyo butegeki ibiri kubaganisa mu bantu yabari munongo mutebe kanisa ecyane etaho mukashesho n'obusasi ahabo kuba ombururobu ndebiremu okwebaganisa mu kuhango abanya butegeki bakozise endimi esitarungi bakozise nganda bakozise dini haza ebintu ebyo byaletera imitima mbi abantu abo barikweyembera ebintu ebyo baganisemu abantu abanyakaturiki baza bonka abaprotestanti baza bonka abahima aberu abakiga mbwenu abantu bona bagendwe baganisamu omu by'obutegeki mbwenu ekintu eki ninyenda kutukijumirire munonga nase kujumirira yona ngu ebintu ebi nibiretera abantu kwangana nibiretera abantu kwitana nangu nibasa kureta n'orutari omwihanga nojuka ekyabire Rwanda genocide kikaija kiti mpora kyataho mu bantu kikatandika abantu bake kyataho mu bantu kyazaza radio abantu bamaranaho ensi yahurikira so omunyaganda weno orukureba ekintu keki kandi amaye kyabire ombane bazijo naba ari omuntu mbo munonga orukwembeze nganda akembeze dini naba nakora ekintu kimunonga okwembeze nganda n'edini nikibaganisa imitima y'abantu kibaganisa n'abantu kiretera omuntu kwanga mutahiwe kandi amuturabusha ngo kuba ariyo dini ndijo edini n'uruganda tibineka kwate na politics omuntu anda kwetsimba nozo mu bantu bona obagambira kwenda kubakorera abantu bakisime byo kwenda kubakorera bakuterera ka rubona aha cyaro tariho Ruganda hari abanya-Uganda omugombora tariho dini harimo abanya-Uganda so tushemereye kuba ntwara abantu bamwe nko kubari tukareka kutamenganda tukareka amadini tukaronda omuntu ogo yaba ari umuprotestanti yaba ari umukatoliki yaba ari umusilamu konka tukareba omuntu ogo orikubasa kutwembera omuconstituency yitu akatukora ebitukwenda tukabona we twaterera akaruru ngayenze ngo ababutegeki betantare kubaganisa abantu kuzo mu nganda kuzo mu madini bakabona icyo bayebembeza ngani mpura abantu ijo bakora campaign bagira ngo ito tubenji abo nabake ekintu ekyo n'ekintu cy'umunonga kosa kora campaign no ibembeza enamba y'abantu no ekintu bandi mayisa ngo no itabantu barwane wagira ngo tubenji bari bake cyo mayisa no mayisa kwate muhoro kwate amacumu tubenji bari tubaheze mushibaya nabo kubakwata amacumu n'emhoro ni mwakwata mucumu n'amahoro bari bakire benda kweferinga nabo hata abaho cyo mwihanga nyabo cyo ngenezira mpo mukasheshe
ngomushaija mukuru omurimbara kutera umuranga ba politicians abakwano bakora ubururu bebembeze manifesto zabo ezibarikwenda kukora abantu babaronda bazo mu parliament bareke kwebembeza enganda bakebembeza amadini ebikwisha kushisha abantu bitu enganda n'amadini ebintu ebyo bwabyembeza nibireta abantu kwangana kandi nibigarurana development y'ihanga enyuma tekateka mwe n'abantu barwana nk'etawuni nk'egyo bajotse ebintu bikwerekerana nibishaki abantu bafa amatungo nagafa ebintu ebyo nibafa emitima nefa rwango development ngaruka enyuma nahabwe ekyo ninshaba abantu abarukunda obusinge bona bakenere kimwe ekintu kyenganda n'amadini omu politics z'omurinkore n'ahandi hona omwihanga lyona. Dr. wagamba iwe nkakirinju stakeholder umurimbara yuwargayo wagamba aha byorebere kugira ngo bitakashesheka bikaraga mu ikindi kintu nutekateka ngo ikintu iki kukigire kuhika aha kubaho kikahurwa mu matu utakozere kiri kwetengesa noha because yuwargayo ngo umuntu wakwatwaho but tukureba government ya rwagati nirgayo kujumirira ikintu iki nango hiriho necyo nabebembeze beitu abatari beby'ubutegeki bembeze b'amadini bo bakozere kiri kumara kurebeka ngo ikintu iki cyajumirwa. President ajumire ikintu ekyo, president ajumire entaro ezo, president ajumire ngo hatakabaho okwiba, president ahangira okwiba entaro violence azangira kimwe kana abakoze nga violence n'obushuma azengo abakwate abamadini bara bataka kikozire ninyawo na baza kukora tindo nyo kuza kugira ngo abamadini bakore kineki bakama bitu umwoyo tingwe nakubata ham kunkana bono bakireba nabo babireba kandi wawabuzo tunongira ngo eketse kintu ekineki hariho enshonga abo cyabiro butabangu hariho enshonga yeah naza ujugambira enshonga erikreta ubutabangu ombururu n'abantu abatari besigwa abakwebembera ubururu abakakiko n'abakandetsi nabo barimo abakwetsimba abakwenda kwereza sente abateza ubururu ngo basinge abakwenda gura abantu ngo basinge abakweza abantu ngoni ngo batere bagenzi babazibira kutera ubururu no kimanya ngo muri mbara nangunda rwampara nanguni nisinyiro yaba hari abantu abarkwembera ubururu ba returning officers tuko abo bakwatsire wa rwampara no wambara no wisingira bakabakwata bakabaturache icyo abatuzire tubarakozirije wambara abo bakamukwatiriza bakamukwatara rwambara icyo abakwatire cyo nantimanyisa ngo bakakora ebitari byo kuba koze ebitari byo byashisha ubururu hargamwe ndwana hargamwe utetegerezana hargamwe bugambo binji hati abantu bono bantu benda kandi twabo kandi bantu bamukunda bamukorera campaign bamenya unaza kurabamo hato umuntu ahurutuka kuri hakwa ine sente nyinji azhereza abantu ninga kuba kuhagambira ine mbundu atanaka kwanisa abantu hati oriya omuntu owakwena asinga otine sente nyinji konkori n'abantu benji we bamuremesa bacheza kumuremesa abantu babantu bamushemba batwakara aho ntakurwe bizubu aho ntakurwe bizubu so nyo nkagire ngo abantu ba politicians bashemereye kwegesa abantu babo hakabaho civic education takagize uburura kare hakabaho civic education abantu babanza babatwara babegese kubashimire kutwaza mbona hatu umuntu na vutko ayo utko kongo ya itsimba yabananka takumanya nokora campaign takumanya na agenda takumanya naki ayehuraho atanaka gukora za campaign ngo naira kuzo mu parliament na kuzo ngo abemeye takumanya ekibashimire kugendera mu gihe cyo bashimire kubanza bagese abantu babo kubashimire kutwaza bagenzi babo kubashimire kutwaza
Returning officer bashimye kutwara bakatwara mu seminar bakabegeza ko bashimye bakabimpasho dere bakora umurimo murungi okuja kusemiza ihanga ryona bitu na hurutura abantu batabegise bataba trainingire babatwara babaheza responsibilities bari aba timukimanyage babahesente bachibahesente ngubahindura timanya sente zo tinyine evidence ngubahindura figures wigana na 95 ebarwenda 95 ubururu burenga abantu batabuka barwana konko mukwana kunywe chifutahizi erino mukwana barwane nkendemwe mbona hati omusheya n'abana ba 10 barwana munzu bagiye kibafa barwana umwe na hera mugenzo ati uryo Rwanda naka uryo naka uryo dinaka NRM tujya bayini NRM twenda twando mu NRM yitu twando mu NRM yitu konka takare tabantu kufa stakarwanda cyo kubaganisa mu abantu cyo kubaganisa mu abantu echo nicho kunsasi cyo kubaganisa abantu omumadini omunganda rero kuronyanga abantu nibamwana umukurwana kwabo okwana okurunjo ko kwakana with facts onyibere daha cyaro hari abantu 15 hati oburubwa kwabwita bwawo no bwanje twatunga umutwaro 15 zindi zarugaye hati ejo argument niyo tshimye kwembeza tukataha meza abantu bakareba hati opapara wa DR ka signing eshikani papara cye jingiri kirebo rebi dero bakajyo muri amuziro tani officer akarebaho akajya tego akwa umburuta hamukizana munonga nicyo bateraho urukwaramura umuramuzi baretani officers n'abaramuzi nuba kuramura abantu nuba kujyangwa iwe wasinga iwe reba uburubwa nobu nubaramuzi so abaramuzi hata babakora puti umuramuzi orukuza kuramura abantu we hati yabo mushuma yagira urubaju akagira urubaju hati abatsigara babata so nyonka hiro bwenje in future habaho ibintu nkebi abantu babanze babashomese barengwa abantu bakire batungeruka nations bamwe n'abantu aba street bari cyo abashuma bakato umyanya sensitive ko kureba ba returning officer ababuwaye tabaramuze umbe bururu ukareba bibembezi ababutwantreba abarukuza umwanya gubarko barama karuru bakarwana nk'abana umukintu cyakuberekera mu kwikirizana ninga ko kubona ugamba twereze bitekateko tukataho evidence ikintu kikashoboroka ukaraba umwanya gukoze so buryo ubo barwana barwanisa n'abantu nangwa na hando mbitweke mu kisingiro south hakabayo kufa ko kubireba kwereze kishano ngo mutindo gwabembezo gutwini nago gwire kashikana bugambire bafarondo baronda bamutaho tubakucoka bebembezi akareba kabacoka bebembezi bamanya ngo no mwebembezi buzuma ainde kuritizo bwebembezi ngo kwa kumuntu namanya kushoutinga namanya kwimtse mkono namanya kugira no kutera abantu murawo cyo mwebembezi witu akwa namanya kuwana bamuronda azo mu parliament nbabo kureba batera abante na kizetewe na tera speaker ngana tera mugenzi w'umucici mugenzi w'amatu mutwe parliament yihanga abo kuba akakimanyira ngo omucici murungi no gwarwana omucici murungi no gwarwana abantu bakamureba ngo yatwakara yabo amani ogunwa kumanya takumanya ngo omucici murungi no kose bigambo birungi ekwasa ku passwordinga abandi bakikiza nawe bitata atakozese fizika no kurwana no kutera abantu entebe so choice yaba leaders betu ni amataringa munongo mwihangumu choice tumanya togu nweri dadadada nubu yakwari umusilamu izo nkatangara nkahura TV kandi aba TV na huru umuntu mukuru nagamba ngo abasilamu omuri Kampala tubashimire garuka kutegeka bargemu abasilamu bargemu bari cyo kutegeka hategeka Christians natangara no stokamba uti kecho TV abasilamu abashomire ni benji abasilamu abakotegeza ni benji habona aba protestant n'abakatolika nabo abarinkabo konka jangu mwere ngo abasilamu bona bargeho ntwata kurwanisa dini ntcompeting n'abantu
politics habamu competition, niyo politics competition. No competing using your manifesto policies z'ekibina ebyokolera abantu okuba kureba nibo kwenda kubakolera bitumani tukweta mani koreka ngutujya wamani ncho kurebera nimuga bitakwebasa nizo mu parliament bari mu parliament kandi batesa it is what you say, it is not what you do that persuades people to follow you. It is what comes out of your mouth, not boxing people. Whatever. So abantu bitu quality y'abantu bitu nayo ni kintu kikuru munonga ekishimire kwetegereza twantrunda abebembezi kishimire kureba abebembeza abo abari kubasa kutwebembera je bakatwitenda. Umutezi wa Karuru ibirebe ko kuba no gamba ninge shaha ya Karuru kwirukika ko kuba no genda n'abantu abatezi ba Karuru orana bagambire shonga ya sente actually ahindukurara ngani mpingura ninjaha murumo abakazi haraba mu muntu natera akade nagira ngo mwijitse kutera Karuru bari nabo bari yo maju gabo bagumzingo hatezere sente atsturukurgaho tukuza kutera Karuru omuntu ogor kwetenga umutwaro kugusibira no mutekateka ngo naza kushwijuma umwebembeza agira togwa rumwenjuma zo bwebembezi ninga naje kutwarwa akasente natera Karuru ikintu kugeza aho koreka ngo uri no gambe bintu byo buryo burungi umbwiro butari burungi maybe no hutakozere muri mugwe because umutezi wa Karungu ko nagambira abamwe bagize riro yabarengere na system niro ntubasa kurigayo tutoko tukagaraka hariya aho kutora no mwebembezi ucuyirweho abaguriso mu ciceke cyo bagizire ngogo nwini mu bwebembezi nwari kuza kwidira ciceka cyitu uwabanyadini bagizire ngogo nwari yumburyo burungi ntubasa kugarakayo tutoko tukagarira bigere nyima amesho tukagaha kasenta kubona ugamba amesho tukagaha handuru aje kugira ngo nanka no muhwanshoni bakamuterera Garura bukubana ati nampora nagambe cyamwije mukano ntubasa kurigayo tutanka ihanga tukagaruka mu muhanda nyigendo kashimana nabugambire ntugombintu tubyeshukamu tutafite katikire na nagambire ngo ntwetenga civic education ihanga abantu ntwetenga civic education omuntu warhanga nakunda kusomesibwa nakunda kwegesibwa ashimiriye kwegesibwa kwaburwa education teine hwegartira kandi tine kikwasa kutanga echo kwihaho abantu bayegesibwa ngu ogura Karuru ukatera umuntu ofire nikitihanga nikita nabantu okwembeza edini okembeza enganda obunogambira abantu muni kato kumugambuko abantu baturire naho sakushanga abaganda bine bifumungu embulete fayona no sakushanga umata baturikize harga umuntu yajya konkizobera karema kagambe cinteki tshemere kwembeza nganda tshemere kwembeza madini tshemere kondo umuntu twebembera uturukunda bitatari utarukura nganda nabo cyo tshemere ihanga tshemere kutaho civic education esente zone zikorwa za conferences zikora nkayi tabagira civic education urubuta kabereho bakabanza bakigisa abanyarwanda umunyarwanda bakamugisha ngo okweze sente n'ikintu kibi akakimanya n'abakubana batera ubururu tibegesa aba bantu ba candidates bakataho program bakabanza bakabatwara campaign bakatwara mu region zabo bakabegesa mushemerere kuwaringa abantu kubahe sente tubataho punitive punishments bakajya ngo orakwatwe na hasente naba disqualified leo za kamera zikazaho government kaina amesho mengi tena amesho mengi government government ina amesho mengi ekajya misho gayo ekagatabra kandi saba uwagira ataka akahesente bakamtere chani akaba disqualified bataho punitive punishments ahaba candidates aba tine candidates kwa kusho senteze ngwargemu ngako ahereza umutesente cyabuzire kurgaho nikendera
inyuma ho kuri kubana ureba mu byafa bihanga uri ikigambo kikwetwa Elders Forum imwe nkabakirinju mba involved umukushuganisa no kutebekanisiza ihangeri ukutera munongo murayini y'ibyo gwebembezi nangwa uhiriho na harengo rwa government nkuririye mpango harengo rwa local government hariho wiro mukuba involved mu decision making no kutebekanisa ibintu nkebi abo kuba ibintu bibi kugamba government ni basa kutabitaha program yayo ko nkaka stakeholders mwamwe no kumukwetwa kwebuzabwaho ibintu bibasa kuterezebwa obwenge bwanyu experience yanyu no kwera kutitafari ahabi butegeke mu ihangomo ninga mukatebwa harubaju kashata nayo twacha no jangu nyizire ntabanze kutesera abagenzi bani no je tubanze kukiganiraho kintu keki mbe nezira tusasize twaja mwenu nasaniro kubeniwa iroko ukigambe na mwitine program zo kuja kubareba tukagira forum tukija abantu kamkaga mushanju tukashitamaha tukagama n'abantu bitu tukoreka bitekate kubito kwashaba bakuru n'abakazi bakuru abatsigazi bakaturra ihangara katurra ntuja kuchikora kandi kirundi munonga hato mana atandika ntuja kucheba ntuja kugaha ntuja kuzisingiro ntuja kuzarwa ampara ntuja kuza hona tugama n'abantu bitu kandi njya mu kikirungi niyo education nunge niyo kureba mu cyopasa kwera abantu bakubwira baketa stakeholders comme district bakatama bakabagambira ngo ibintu mu bereke ibintu bitubirungi manya education is power education ni kintu kikuru muno kushomesa abantu ikintu wakireka cyafa kityo ntifakityo eyafetyo bagwetyo nabo icyo cyafaramu ya Elders Forum icyo ni kintu kikuru muno kandi cyakukora kandi nakitandukana cyakubaho nyenzi yihanga hahatagizira icyakorwa mugire bangaye njya nyoni ndaba mu sahare ntibasa kuja kutugira mu buzubwa mani hakuba hatu umfaza kwaraza hatuti yaje atabafaza muterero mukaturiki abakaturiki bona baza nyuma mukafaza yaba tamurobona bishop wo protestant akaza arutari na wakatayibye atotari mukristayo mtamtora na sheikh na akaza hariyo mu muzikiti akajya ihangati yabaganiswa mtu yafa kashimanya hata abantu bakurabo nibo bino mushango nyo mushango ni ngutaha abantu bakuru abo kwa bazi birabantu babo kure ibintu bitakire nibarera bitwa kwata umuro bagira ngo muzeriya eza barga hom kanisa ninga bargu mukrezi abagenda bwino muro ngufaza yatugambira ikintu cyo bagenda batariko mbantu bona bagambira umurugwa ka mbantu pora echargamu nekisimba kubaruka mwaza polling station abantu bona bigutse kinaga ekinenge kibatungiro mu kanisa ekinenge kibatungiro mu kreziya ekinenge kibihira mu zigiti bakambaho bagambire kandi babikirizamu abantu beti nabo bino bushoborozi bango aha muntu kotakimanya abembezi beti ni bino omurimo muhango gwarukora aha muntu abo kuba edine katahamitwe ntwikiriza ombembezi betu nabo cyo mwebembezi yahabara abantu batimo mugire muti ecyo nicyo cyukora nicyo cyukora nabo ecyo nyonkagizire ngo ekintu ekyo kicyenwe munonga abebembezi bakene abamadini bakene aba politicians bakene kirgemu ekyesente bakene kirgemu ekyo kuyoburu bakene kirgemu ekyo kurwana mwena hati mwana kankubuze haro video inareba inakwiriza ko tumagitaho abantu nyiramu producer wanje ari nagitebekanisa nza kugitera abantu kureba ngo barwana omukazi mamujure myenda mamkuna murano mutera hansi cyo mutereza aka video yako akabantu bakurwanda muri office amutera omukazi akunuka omushamutunga amutere kikonde amujure myenda omusheja wana amureba kandi ubuno baragahacyaro kimwe amuhamerisho
ninga mufutaza mukura meino kandi ubo burundu buza kutwara izoberi uri azo mparamenta mumugara ka cyaro cyanyu munyamaro ganyu mustamaho aha cyaro murebane uri omukazi wa nakatene mino mukanwa ni wagakwire ngabo kwa nebye dini akwa nebye nganda muri hamwe nakurebata abana be abana omukazi ogo abana bawe nibashoma nabe omuniversity emwe konkatiwe okwira meino ganyina nyina ngambira hata bana bona bijakusoma bata bijakora bata bijakuri advising abata mu class how do you discuss when your mother has lost teeth by the father of this one ngakwa no protestant no catholic kandi bashoma mu university ngambira urugendo rwakosoro amazing bataho mu izberi irwaro neri nore echengane chiza kuleta ubuzibo burungu enganda n'amadini mwato mu politics no kurwana n'ekintu kibe munonga abantu bawe mbabo twareba ndebore ndebo ko mukazo kazaraho ndo mukazo na yero na iterance yana noreba ndebore bamukwata bamutwara Dr. urugendo rwo kutebekanisa umuntu n'urugendo rurengwe turiye tukirebera heguru aha muntu wakuzire hariho gumwana wakurumuka akarga yakaza mu ishomero umashomero gate nayo hari iby'ubutegeki aharengo rwahanza aharengo rwabo umwana nawe tarukwereza manifesto y'ubwahati hata n'amantu gukugurira abantu bunena abazeira bamwe bahereza n'abana sente za campaign umwana wa primary amashomero gate go ubwahati nagakora ikiri kumara kutebekanisa umuntu atakashoire kwikaharengo rukwetimba habwa MP atakashoire kwikaharengo rukwetimba habwa kansara system yitu y'eby'ubutegeki umashomero amashomero gone gakikorera civic education iwo nogamba abukuba nebasa butatandikira ko nahiguru umuntu yakuzire konka yuko nahanze mu mashomero gaitu oyihireho okwike buzo hakiriyo kutebekanisa umuntu amashomero gaitu agakiro gwinji ni church founded schools ni religious founded schools nagabasiramu n'abakatoliki n'abaprotestanti mumema biha John faith based institutions based institutions omashomerago binemo wa chaplains binemo chaplains omurimo gwa chaplains numoroz enungi ezibashime kubana batombana emitwe n'emitwarize yes emitwe n'emitwarize eyabana bakakura bine emitwe mirungi bakura bine emitwe mirungi so civic education eshimere kutandikira kimwe kurya ahansi omizi not only in the schools but even at home abazeire begesa abana babo ngebyenganda n'amadini tubishimire kuba bagambira abana babo ngo tokushomana nanko mu university emwe tokushomana nanko mu primary school emwe nyonyi nishomero iriya nursing school medical school iri nyina mpa umushomero wanje nyina ma protestants nyina ma islam nyina ma abatagira amadini nyine ki ekikuri kitu no kushomesa abana kuba bashaho barungi bitudini tuja ngweno rugankai twine makugate so twine makugankai bona bariyo mukana bona bari mushomero yanyu bashoma konka tukubegesa ngo uri dineji iwe norgampano iwe uri murengo uri mugufu no what is important is knowledge acquiring skills development umbana nezo mu mwana wena owejo umunyarwanda nisho tushimye kubantu wegesa abana beitu omaka gaitu omashomero gaitu abana bakakorana bamanyangu Uganda nemwe turi abantu bamwe tukatandikira hansi chikatkuramu twareba aharbajo rwa government twareba aharbajo rwanyu bakirinju twareba hadini twareba no mu mashomero citizen nyumunya Uganda urukutera karuru umunya Uganda ubar kozesa kurwana umunya Uganda ubar kushunuka nkajuma kagambe bitagambwa umuga gwanje no guhumuri iki kurebeka ngo cyarigeraho kimwe turkwendera
we go back to civic education kwegesa abantu mbona ati nango election orebi nyowe kare manaye tsimba ndi member parliament nyina kwetsimba mu constituency XY najenda naronda abana ngo bagende barwane nyoti nkuza yo kurwana nyine ngimo muto kanyine nzo mukanshitama liribaza yo bitana batera karuru omwana wa mtera bamwita mpogo bitirisingiro nabandi abiterwe myaga nabandi nyina ishe azika afwerwa umwana abuko mwana ikirize kuzomba intebyo nabo cyo cyo kuterera umuranga ngu abantu babutosha bagume betegereze politicians bareke kwashuka umuru bacheza kwashuka umuru bo bakargambo bakirayo bo bakafa ngo gwafirijo wafirije isingiro abafire na handi hona bafire abamugire emuga biri habitanda abaryama mesho abakutame ino harome mba parliament omwe okunyira imprango bakamterisa orukumanya orukumu ngarongo bakambena hatogo taramugire nabwe cyo abakutera ubururu twegende sereze twange kohebwa tugeze ho munonga umuntu yaza kushunika ngo tufe twange tubuze bitu nyowe ko muntu ningo bamuke ubururu waheza kwa wazo mu parliament naheza kusigaza umukono gumwe ugundi bakusharaho ryarinza go bamuke twebuze turerere tukore eshemere korwa mwena kankuze waje otentera karuna janti kutera karuru oka convince yankamanya ngo ine program nungi uri muntu murungi nke niza kutera karuru nke mukasheshe nkagira nkazi nyuma yawe nkarayinga wakambara nkagira nkatera karuru bakantikinga nkataha nimata kora karuru kanje nimata heza hati ogin responsibility yo mtezo wa karuru ne tokutera karuru tukokonka no kurwana nawe cyo abanya Uganda na munonga abatsigazi n'empangare tumanye umurimo gwitu no kutera karuru konka tukurwana. You are not paid to fight, to injure other people, to destroy property. No. Responsibility yawe nkomnya Uganda no kugenda oka exercising rights zawe zo kutera karuru cheza okataha. Bachibeni mera kwara akakubara bari mera kwandika identity card okajoreka okurata amateka kwanagenda okaheza oketahira nngo majize nkeza abantu bakarwa mu rwanju bakarwa mu kurwana bakarwa mu nduru bari mnonga kuko bantu bo warga kutegeka home studios nyinemo Dr. Nathan Karema go senior citizen ningashin kirinju aho murembo rwambara iby'ubutegeki abyuseremo kana bitegereza twantugezaho kutera toce mu nshonga y'enganda n'edini ningashe by'ubutegeki birikubaganisamu abantu kureba uko twakubasa kubirwanisa bitakagize rimataji agi Dr. Nathan arikushobora nagira ngo nikibasa kurigeraho ihanga akabikamana. Dr. Ishaha zatwata nanisha bangutendere katendere yabare mnonga Ishaha zimwampereza nida kwendera anti ngu nshabe munonga abembezi beitu omudini abembezi beitu omubyobutegeki abembezi beitu omubyenganda bageze kugambira abantu kwetantara violence kwetantara entaro na munonga omubyobutegeki kandi nyine kushaba NRM ngo bya NRM buhiri abasingire basingirwe hatugarukane tubendemo tugarukate ko turarwana opposition Juan som kutero bururu tarwan som mukoni futakarete mbundu futakarete masasi futakarete kurwana amani tukata asi tukozese right zetu futero bururu bwitu singe hene yare muneza kusinga ito nza kusinga hakwa twina abantu benji chikwetenisa kurwana chikwetenisa na muntu rwani no wakona mukanyino kataro koruka ukataha hene yare munesinga so hate nduru nezenji turechena bakwera kutero bururu bwabo kutero kubakwenda nabo bateri kasantu myangu bachinitsa kubasinga hati kumanya ngo ina mani kano karuko karwana uina mani mwene kanya hati kwata na kumana muna mtongo mvya tubani kano myangu ni mteransi mwene cyo tokorapsha saba yeni yaremu tumanya ngo tuna mani gaitu tuni political power yitu
twina abantu mayakutera bururu president anarabaho president Museveni arabaho so twe civil twe abantu bakwetwara twe cyo kureberaho kirungi abana cyo kureberaho kirungi n'abandi batwegombe babone kutujoininga bajenga tsu mukibine kirungi ecy'abantu batakurwana icyo kibine cyito tubakurwana wenda kurwana zo mucyakano rwana kunko mu byo bururu bya demokrasi kandi kurwana samani no kurwanisa akaruru yore mnonga bari mnonga Dr. Abukshazi aho akaire okugamba ahashonga nkoreji angoteireho no kwabura abanyarwanda kutira mnonga eminyeto aho kuba nirukira yo kukozesebwa mbwire ngo buganda bwanyuma yabyona kurukweza kumuga kurukweza kurugumunsi icyawe nikiba cyakomaho mbwire bagenzi beitu abanyarwanda ibigambo bya Dr. Mbetware nkeshonga nkuru abibembizi bedini babasa kukora gwabo amashomero nago ngabasa kugezaho ku ngoma kagaitu twatagerezeho kujumirira ikintu cy'inganda tukaguma ntukibyarumba beitu abamwe nangwa no kukisimsa n'abakisimsa nuriba nagira ngo tikine shonga nanga taine hitorkweshanga kungabo nyuma yabyona ntubasa kuhendera turi mu cyabero umuyangari ya Rwanda umwaka gwa 1994 ikitwena turikumanyaho program tusheshure nigumzamo na Samu wenyine muri studio zetu zabgorobi abwisha heji kereze mbaze kumze mukace tujya kutyamka na Samu wenyine tugumzemo na program utarga. It's happy time, bathing time, Bulira bulungi, I feel so nice, sing cha 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 cha, again cha 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 cha. Ono yekyogero waffe kafulumu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jerry biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. Now that we are getting older, who is taking the house? And who is taking the car? I'll take the house. I would take the house too. But why? It's still strong. But do you know why? It was built with Hima cement. Hima Cement, your trusted cement brand of choice. Built to last, built for life. To make sure you're getting original Hima cement, always check that the bag is sealed and untampered with. A net weight of 50 kilograms. The UNBSQ mark and digital stamp, the QR code and batch number. And make sure the cement is smooth and free of lumps or foreign particles. Be original. Buy Hima Cement. Hima Cement, part of you from the start. kwihanazarwa Sara kabareba ngo Daniel yatungwa kusirekwa kwa burijo kumurindo oburwairo buri kwita bahita omushija gw'ensiri gukagumanirwa mu maramani akarwarira kakutungiraho obujanjabi omushaka cyamyangu gukagurya omushija gw'ensiri bahita bamujanjabire Daniel yakira bahita Sara wakaguma ino kwerarikirira kwinji omushaho akamugambira amubazwa kusireka omushija gw'ensiri nabwo akamuhamiza omugasho gwo kutaho buryo bwo kubasa kwerinda omushija Bugana Mr. Vaxa hamwe na dozina ahamezi mukaga amezi mushanju amezi munana hamwe na amezi 18 Mr. Vaxa nahwera kurinda obutakwatwa omushija gw'ensiri buri kutayayirirwaro Daniel na German menji buri doze ne hamani go kurinda obutakwatwa omushija gw'ensiri obwa hati Daniel ayina amagara marungi hamwe na mani okusima kuzaha mubazi gw'omushija gw'ensiri Sara akakora kusharaho kurungi okusiri
ko kwa burijo hamwe no mubazo bwo mushija ibirinda abana baitu tayayire rwari kuri hehe zoba wenda kumanye bikukiraha terera ministry y'ebyamagara aha not munana not emwe not mukaga obutumwa obu nibukwikibwa ministry y'ebyamagara. Akani Kasya, Pretty Imak Music presents Pretty Imak Live in Concert. Ebiri kumi na mukaka by'ukwezi kwa munani 2025 ahari Westwreck Hotel Kizinda Ishaka eyabiri Crown Resort Hotel ugasenda kirizibwa abandi beshonguzi baburenze rwizoba na Uganda yona okutahamu ordinary n'umutwaro gumwe VIP n'umutwaro ebiri silver table n'umutwaro 30 kandi gold table n'umutwaro 50 yonka okora booking 0 kumanyira kusharaho 052 03 10 na mukaga na 000 22 15 Pretty Imak Live in Concert. You'll be my soulmate, my melody, my favorite song, yeah. tabaruka yoko umukahumuro kandi inana program akashonshereche akatigaba gomwe na mtayi wetu Martin Nebye kandi itwareba aine umujenyi Dr. Karema bari kugamba ashonga zitari zimwe na zimwe kandi nkuko mwazihurira akaruru ako kutera umudini kugira togu no mukatoliki ogu no mukristayo rekastero witu tikirungi cyenangwa akaruru tera karuru kenshonga uruko mato natera karuru niwe umutegechi wanje niwe mwembezi wanje obundi ebinyine ebituolekerero meisho ni warabitwiseho kutari kugira ngo no witu owanyu naija kuba owanyu kandi ubwiro bwinji owanyu yamangu mwamutera kugira ngo no wanyu ndi muri kwenda tarabe bakorera kandi cya kabiri akaruru ka sente nakoti karungi nchimaisa ngo bakugura yabaguramu akapakiti ko mwonyo akakiruka shukari ekitore cha sabuni ikintu cyo reka cyo yakwa kandi ahuyiha sente zo kuhereza naza kuzigaruraho kwa raike umukujekera iwo mini wa olinzire ebintu nyamwinji nabwo cyo mutabaruke yokwe wa Martin Nebye kandi program session tijagumizamo turi kugenda no mesh ndi samu wenyine kandi koko Martin yabagambira ndi mu studio eza Bugorobi omurembo rukuru orwa Uganda orukumanya nkorwa Kampala umukigaro gireho yija Kampala munchirize mbatangire kandi mbanjurire umukindi shiceka omu kashonsha kagwita omu studios nyine mu omwe hababire bese imbere ahantebe yo kuba umunyishengero awa Chinchizi County East omu district ya Kanungu umunyamateka kandi abira ari kubaturinga entebe emwe mpangoho iri kujwekerwa Honorable Dr. Chris bariyo munsi birari kugira tapana ati bariyo munsi akiri yatwaraho karingwa okutwe imbere bariyo munsi yamara imyaka think 20 bwatiya so kanso akampa akampulira wakaruma arya ngushukuru wakaruma tujaganira nawe erizoba yineho mushango gwa petition sha munana twaje nka tubanze tugane nawo tumanye umushango agwetegurira ata kandi yabarateka ngo araza gusinga and stuff like that so kama akiri abaramusiho then namara tugire kutwaganira nawe uko atuganira uko akaruru ka genzire yaba namazima kari mad with irregularities and na nebindi kebyo kaso kapana kwashira wewe mnonga mtebe kanisa ni nsima na Tayari TV kumpakira akakuwasagambaho na habari biba Tayari TV Tayari West TV
niwe kumpereza umugishobo n'abaramusya mwena habarebi ba TVG kandi ubwo ni murundi nashemererwa kugambaho nimwe ningashikuje hano kubasa kurizanaho nimwe kandi ubwo ndi murundi amazina ni akampurira akampa akaruma ubutendeke nangwa ndiyo lawyer private like advocate ndiyo private practice ngo murumu mwebere munonga imabinja bataramanya origin y'izineri turi kutandika kutahesa akampa akijya tugira ati we amazina y'abajungu taragakunze nimwe takampurira gondi firigo kakashawe akampurira akampa kugira ngo agumye amazina aga Afrika agaru kumanya cyari kumanyisa ikigaramanyisa so makwashira akaruru kagenzeri kata akaruru kakatahamu nangwa nakatahamu bwire bwagenzere nkatahamu ikiro kimwe cyo kwa mushanju tumerwe yes ngakatahamu leta bwishonga zabe ziri pasono hamwe n'izindi zirye zitutwena nk'abanyakinkizi hanyuma yo kugira ngo abantu bari ubuntu kareba batari ngo wagireho kuza kuheza nagenda abantu kambahize ndijo choice yanjye uraze kwemerera nabo akabira karyabo akabagambirira nabyo nabe ndashobora ndi nta campaign trail ndabenda siba ndagambira abakira yandi mu koti kuryo kugenda kugambirira abanyakinkizi mu parliament ndasiba ndagambe biragira kuryo kugenda kubage biragira tora nginya nabe nshemire kutungurwa muri muhona ora turi kora campaign tora turi interview kushaba umurimo gubwa P ninga shero C5 kurugiriraho yemerire sitwena turi kushaba umurimo gwo kujwekera abantu nibo bakama bitu konka nabo bakarima kukimanyora mu butemanye beyibwe ntuha mukageraza mwihamba umwanya gwo kwije kaza mu bizimbe kandi normal state ni ikashime kuberaza nko mu state rogi kabisa konka yazokwe mu kibira abo butemanye beyi abantu nibo bakama bitu twatugire kubashaba imirimo so nagenda nabagambira ibindi amanya ubwo bunyine ukubaso kunyine embera nko kundagimanya rya hansa aho kananye niyo nabire ndabiremo imbere yo kushoma kubi kushomora tambara kilomita 10 mahishurizo uratahumuka inkanda rugacanda ndaza mu ndijo constituency ya Kinkizi West uburema secondary school kumara imyaka ena anshomire mu mbere yabire mixed wirogo niho bayo bamaze kugikora mix nangwa n'izina rikalita kahindukire wareba space rip yanjye cyariho burema girls havuga ujya ni kalita kahindukire konka nkanda amanyejo nakuyo nabona mu primary nabwo kandi atambara n'ibigere ndarugamuka ebigere bitari mu na slipa nagambera ndumwe ni mu murundo mutorozi kubakinga umuntu wagabirwa ayino butendeke mu kubagambirira mu kubira karyanya ubone ndasibingira karya abantu bona bari abantu 70 bahoreze mu koti umuntu uramenye biragira ari byari kuza kubaga muri kutuma kubaga biragira mu parliament bagiye kubaga biragiro ku appropriating sente zo gukora project z'abantu ninga shikora social services ibya budgeting mwenu hamwe na oversight rule kureba ngo ibyo bintu bihira yo sente byakorwa kandi byakorwa muri ngo guri simbagambira nti nigwe murimo ubwo muri kutuma gukora mwe nkanyine mumwe contender umuhabaye wese mbiro ni Dr. Nento mukamuheriza za musiyeta aza kujanja abantu turetaga ba Dr. binjya bari hote baramara undi jo kali engineer ntugo no mukamuheriza ni engineer w'ibyamezi ntimukamuheriza naza kutuyamba nyonya kira kuri sente ni wagumara tuconnectingira mizi mu makagitu no mashomero no marwara undi jo nangwa shomire birenda kushana n'ibyo nkanda ngo baba muhire barabatashobiza katurya abantu bana abaye barendogwe murimo mu karuru ako oduru baragamba yari Oscar Kassia kandi niwe wa generation yagiye in fact niwe myaka ishime kwera tegeka hati niwe myaka yanje turingingana mu myaka ninga yaransira nakiza nke myezi ningo mwaka gumwe abanda basigara ni generation ihwire ishime ko hateraza no mukumura konkora manye birebi
abanyayuganda bamugambira kuhumura urashonga wamugambira kufuka tibaramanga kuhumura ukahumuzaho umutuka shitamo katebekana ukasigara urahabura abandi abayija urabatraininga munabwo urahereza bo barena ngo bagume barahereza empereze yewe barahereza bine myaka 3 ana 5 ngo niyo bahereza bine nkaga nshanjunga urateko kwinduro herezo muguni muringo urota cyabasa kusibulimo na mukora shuma to cyabasa kuza kurambara project yabe yamizi bagikuzire yaba amashanyarazi mite bagisimbirege yabe ngudo bari kuzikora ja standard yaba bari futamu karavati ningashi rutindo bakuba ari kururuhikiro rya hamutindo ibyo ruta cyabibasa konkora cyari mutara cyabibasa ruge kampara tese avuga agenda zikwiriye kubiratambura iyo mu myaka nkaga sebu umuzaho mutwe barababasize nacyo hanshoboraga konka abantu tibakikunda konka nabaye bakikunzire hine mbere y'ibabatireho batera batagenderire batera batari kutera ngo bari kutera ahawo ahantekateka yawo kwiyo bari nkabagemerwe bari nkabaguzirwe bari nkabatirwe hembere yo kugira ngo tibakore iki bakakunzire gukora icyo abo kugira ngo bakakore icyo bakatera batirwe hembere yo kutera kubatire nabandi bazibirwa kutera nagira ntinga kandi twarege gushonga mu gakiko ndena ngo eco tukize mu deeply kandi tube open because President Museveni akija akarura akahwire yahandike baro hari koreka ngo ari koreka ubutashemererwa ngo ahurire n'akaruru ko mugongo ka NRM nako karimo irregularities atawo icyo kubaza abantu bari mu runyiriri ntango bituyine na some of the video clips twine clips twine bishani biri koreka urunyiri rwa akampa ruri abantu 10 urwana ko ruri abantu bashatu atkanda karura ko kija kayibwa kata president akaba waredi bakaruko mugongo nako kari iwe kenyira karuko kari kandi nkoko nanagambira barebe bitu ngo ino n'umushangwerizo shamunana so tune tugambira abantu karuka kibwa kata irugerates zikaretwa kahenyine umukaruru akorunyirire abo bari munonga hati akaruru turagira ngo teri event ningashita umukoro turagira ngo ne process cyo nangwa ko Kenya kote buyabera muri kugira ngo uhura yibira karuru we na mugenzi we nicyo yagambire bamara kwiba karuru ka Odinga akaruru ni process ratandika mu kuhandika abantu mu register ukihama abatarimu abafiro kabihamo karekamo abahuriye karekamo abashemire icyo kikakorwa wamara iyo process ukadisplayinga register abantu bakakakasa ngo barimu ngo kubashemeye kuba barimu icyo tukirakozerwe nangwa wamara ukabona kuzo mu process ya campaign na campaign ishemeye kuba iriho uburinganiza tomwe kutera campaign wire buringo ndijo bakamubwingikiriza kuza TV ndijo bakamuzibira ndijo bakamuhesha hayo nayo kugamo ndijo bakamuhenda kika mukaga mbona hati kangambira kutwabe turimo twatwine register bazikora je munonga bazima mu Burundi bwazo bazikora twaziterera n'akaruru kwa katano nyobora lebo wigamba nawe ni mabari ba TV wo muri kureba hano ndi publicity secretary wa Kanungu district mainstream NRM wa NRM registers twakoze tukasampa kwa katano turi kumara ko karuro kunabire publicity secretary katumwe burubisha tugenda na mwenda wabera nkura takaine 2025 ondija aina na bushatu ondija ine mukaga mwene twamazirezo register twamamuzo zizabe standard abona buri zikakora ijo turi kutera karuru samu polling station yanjye ngashanga abantu ngaga na batanu batarimo bamwe bakabizire turate ko karuru reka twije bashanga ngaga na batanu batari mu register twayibuza ko barugiremo aze kintangizije kumbire kuronda register eziri urugiro nashanga barimo kumbe umuntu wakagenda yaba polling agent yabaletera register shamuka mushanje bw'ikiro mukasheshe bakera bataramanya no limuto ari mu bashumurura bakoze register zabe ziriho kikakiri toilet batacyareba batarimo n'abarimo bakoze sezo iziri fake kuba amaziri twamara kutera zagaruka yo bagaruka baziha mu bantu bazi retrievinga ibazi twize niwe hati bagarura aho ziri original eje tiro joralite taka kuryo ko kwiba ureke register eri mu abantu bo nko kwakigamba process okuruga kugira ngo behandikise okwika ku displayinga
kugira ngo bacekinge kureba amazina gabo yaba gasperingi rwege emyaka yaba niyo n'icaro kibashime kuba bari kuterero yaba nico aha kizuba ry'akaruru yija register ezindi ndio haza naye nyine na ba polling agent hamwe na ba sub county registers nabe byarubona bakazibona ko kashishe buri uturi kuza kugira shime kuruga office zikaruga office kashisha ko ezibabwine zitwaye dorokoze satizo ziri so zikaruga office tariyo ninga zikaretwa mu zikaruga office riyo zijaje konkazo zikazige zindi mwe no muntu wakagenda yashitama yakora ikintu cye yatamwa kasente yakora register ndijo set ya register ayiremo abantu wakayine intelligence ya hacaro normal cyaro turajana nyonda hagera nanka abona banda hagera nanka abona kabasangwiremo yasangura mbona barase abale muri karuru kana ngaturinzira kiye bwire kukatera nanka yakari aho mutarasa kuhira munabe inshobera basa kuba habiye babe baragambisibwa nabo barareka muti baramuhagira ninga besherekire nabahendera bihiremo konka arari ke yafura umunonga tukugira ngo ari hamwe buryo mutaramuhagira abo arabaranga kugamba aho barahagira so akadiritinga mubona baramenya muti bari beyi abaramanywa yareka mabataramanywa amwe nabiye yaho nama yarete register twaba niyo twateza karuru kwa biro bikagaho bareboryo mpaka munonga iyo bajya ngo bakureba mu izina muri register wabo mu kandi umutari no kubamo niyo bakudiritingire konkati bajya ngo kunitarotaro atinganye nyoto kanyamo awanye hamutora katera nabe ni mu kwa katano umukwa mushanje 2015 wenda kuri torwari barajya ngo ukore umanye ngo tuwakatera hati ngakwikiriza haronka nabirende nango babara ngo 18 ngo 30 ngo 35 namenya ntiyemereza hotoraza kubuteza yagaruka ya rubara busiki kuyamaze ngo 19 ngo 21 namenya garuke nabyemereza byona aho no mukubara naho baribira haho irojora riteye naho nantaka ati anana mwenda kaga anana mwenda kaga na mushanje 9 na bubi 9 na 3 igana buna ejo mbarana yeriho barabamira kasente keye akora umurimo gweye kale haro no kumara kubabara bahikira abantu bari kinana hari bangahe umuntu akahandika akakora 19 aha bari kinana bari mu rayi ariho nenkora atingeje nagambiye mwe indijo nyo ibanza nisize munonga ngantaga agent polling agent oramuta aha buri polling station orato polling agent asheme kwa ine cyane cyawe na form kongati kiri mu iteka ngo aratekwa kubabyine naye batabyine yabo agent akemerera abantu be baremerere nyuma hate kibakoze rero bakikirizana ngo iteke ry'ijana cyangwa umuntu ayine kuba ine agent form kandi original sign nyisize na bwine ri original tari photocopy ngo ayine ne cyane cyawe hati opponent wanje go warabirimo cyaba yakoraga akagendaga akwate mitwali 10 agihereza agent wawe amujya ati nyunguze cyo cyane cya akampa ompereze na form iriyo bimpereze nyona ko yimitwali 10 runako rakahote agent wawe yaryo umutima muke amukwase cyane cye hati bamara baza kuteza bajya ngo we cyane arahe ngo form erahe ataba haba hatari ati nuriho ubyine aho yihaho zero abantu bakutera hari na delivery ngire icane mirundi 3 nabwo ho nta muhero ne cyakashatu nacyo bakigura hari sister wanje ya delivery ngiri minundi yazandije station naho kutwara ibindi umundi gwa kabiri kuyagire uzagaruka kuno yashanga bamaze no kutera nawe yahindira na atatire nakuri yo ya delivery nga nabyo bashuba babigura mwenu ukari urengwezo niyo reality that president Museveni shana akanshabire nyuma handikira script yona yuko reality zirazo mu karuru ko mugongo kare aho yihaho zero abantu bakutera rero bakutaha pressure hano tuwaretaho agent ubona ko namuta mugashe ko namushashura no kumushashura ngo amutwino agent twabura naho kwemerera barya bahagize bawe hati basigara barya aho bazo mu zindi rayi ego nabwo no muringo gumo ubundi muringo game ubundi muringo fake forms hati ruka to iniho agent hato baratunge we naraba agent wawe kusayiningi hati bihayo volunteer hati bakwakaruka mu bajya ngo we yasayininga bamukwereza sayininga kwakaruka mu ahandi bijuza mu yuko agent bamuzuru genuine barondori fake hati bajya ngo hato watunga karuka mu nakogwe agent wenka akusayininga onka agent wawe bijuza mu figure zibare kanso katwetegerezaho iwe nko muntu ora inzarwa ya chanda akarori katerera chanda uwe simire nawe katugambe Dr. Baryo Museveni we akarori katera kayungwe rujeyo
ati ico kirakorwa kita aha polling stations zin aha simu okugura agent ari abandi bakugura warakora meeting hati nabwo tinga kwikira bribery of voters massive bribery akwata sente ze azibike urunaku rwo kutera karunye nkabwataho agenda meeting polling agents bona agenda aho nk'imitwara shatashatu yamara agenda rebe agents bawo appointingire amanyatabo turaze kubagura hati we arayi nabantu biye ba coordinator be hamwe n'aba agent ba beye bo muri mugwa wakuzire ngo iyo muri mugwa n'ugendo ragura agent ba akamba ebeyi ne kikumi konkanisha 5 yara wale bari yaho ari goyigoyi nacyo kimwe haro wanshikize samu uri bakamuguraho fomu no wakambuga agent wanje ko yagireyo yabuza coordinator ko yagiye amujyataho twakora tutayiwe Mr Agent yanjye ati gayi nyo bambire y'ikikumi ati konkana akorekera hekena ati nanye natwara mukaga tso kwa tena yawe ati biki papura na fomu nanka na agent leta ati babiguzire bamba mu ikikumi ati mbwana nayo ati konkiwe nakorekera hekena we yantera yanjye ati bagibigura ati umwana kana kungira ngo yandekera he mitware na hari kumiri bamu aho nkiho zero abaka atari agent atari no kwemera ngo bazenyuma so ibi bikabiri kambuga agent na ujya ngo opponent no wakayungu wawe aragura munonge ibyo arakora aine jonkora nyondo wacanda konka waraine team yeyo muri mugwayo buryo bwo kugura ibyo bipapura arabine rutenga bine kinaba bine kahe na arari hino kwikakugura naho raterera konga ataguterera ujya ngo roye birireho uwo mwaho agira kampesasire hata hunda terera iki yakozire ngakore byaronka bina do to do bampromising baraza kumpaka ruru amwana wito mwana womuka ko yamaziri nabagamana ntaza yakasiya mitware ibiri ndi yija mushabena ntumwamara muzo mugongo gwanje ntabwo neza zibibagaburije umwe ko yamaziri coordinator we yajarara yija shashatu nyonka hendera ngashayi 11 n'iki cywe yija nkashayi 3 zekiro inkibiri araraba muna mugenzi we baragabe 5 tararinze no kujya ngo bamuhena wakatarye 5 5 because akayi information kunena akaba ndagira ari wamujya taza ati batujya ngwe ntunena aho kanyina abasigaza bangi 12 turakora dot twajya ngwitu twaza karondera hakigeri 5 ikibande baranzimba bakajya ngo watemire pass ngo watemire pass ngo batanyingiho ngo baraga 5 n'umutwaro ngura mangwe seri kuri ayo bahiri 5 n'umutwaro bazo murayine batera uko bakaba kujyanga ngo warya sente zo mushijota amaterere ngo rakomo baza murayine ba materere sam nkasiyobwire aza campus kazirira ndije yakiri nayo yatandaga bakonkeri hari yaberaga abanyingi hata abantu bagenda na hest bid hari abandi abasibire imitima bajya mu nyonda tera hari nko mwajya ati nyonda za kumutera ati mwanko ataho mugambera bakoma tukasta no w'iby'amateka yazirya zone zembajibiri yarya katwaro kahari yarya cyeri cyakumi hariho ndiro wakayo mutabane na nyina bamuhecho mutwaro n'umutabana bamuhecho mutwaro bamara baheke birebire urundi rubaje nyina yagenda yaterera side iyo mwana yaje mu babaganisa bajyanga katuze kutera some irregularities nizeze ziraziri mu bururu that is how funny it can be akaruruko mugongo in fact kali wasinga kebox abo ko kebox muntarazirya garuka jet konka samugaba gumwe bembezi konka ndaranwe ntumuhikire ndanwe aratumika singa kutumuri ahike yagira mu box because tarho katere chwanye tarho noriya bishorangurota ayemanye beyeye ati king konka hatanuya aratire kumangu umuntu aradiployingana abazigabe no barabari hare bari kureba wayemerera hare oninga tariho waha tariho wayemera tariho ngo kebaraze kubana rato mutaraine muri ubwo bakubakumara kasente kabo kunakalire abantu bari kubisamu umuntu arakwate cyebiri abira ine tuition balance hari ayo amashomero ga UP yo ramagara shashura no kushashura abari nke nga balance y'cyebiri UP hariya bakebaraze makirukanje shashurira umwana rero mukashesha twibaye ndakugira azigarura arazihe haratariho kandi amanyungu niwe tarakurone ngo kubone mu muyambe baba muri mumara so generally uri kushobora ngo akaruko mugongo tukarimo fairness in fact nkakigamba takatera no katera ha radio some radio station akaruko mugongo kali not only backward but barbaric
kariyaho enkoragana n'abantu disharmony hari abantu barabita mu feeling ajya tsamu mazima kwemerera mugongo gwa nanka baga munywani aho mwangane mu rwango abantu abyaro bangane number 2 umuntu arabira arayamba mugenzi we konkara kuyambura ya mutayine mutima tabazi tayine mu bwebembezi nubwo araranyamba buzima yine mbabazi konka tayine mu bwebembezi kungadu gwa buryo mugongo ragyoto hashi kugira ngo agumaranyamba kamuteri hato rundo tarakwebembere utarakuberiraka atina atarasa nubwa mu parliament abo kugira ngo urateka uramanya ngo niwo muntu uramanya ngo ngencha kare aine cara kuyamba kana karwara arakwa ikikopo cyamate nke atuchitume batera azumuka karutura karera nshonga nkezo uri gutera karutura keshongoro uri gutera umuntu urakubirira kakarango mubazi muja mu irwariro ba doctor bashashurwa ibyo mu irwariro byo kucebera biriyo abashaho bariyo isho irwariro ryombekirwe isho amiza hacyaro bagaleta amizi marungi ukarya ngo amashanyarazi bagaleta ingudo zikozirwe amashomero n'abashomesa bamo mwe kimwe mbere rije irabasa kubatungura ibyo nibyo muri kureba muraze gutunga umuntu uraze kuzaya akabigambira mu parliament ngo wabona yo byije muramutari yavugira ngo nankara aine fama na bekikopo cyamate nanka ine famu yenko ku Jean Pierre yihurira ryo mwana kurya iyo akavuga umwana namutwara hirwariro ati byo muri kurunda aho warona umugiga wahacyaro urahendera utine cyo tungira urugudu rufukire indindo zicwekire ati ngo utari byaro bimwe TV cya connecting n'ibindi aho intindo kucweka konka mwahendeka mwatera maragendera shonga kezo zabamba yo rukume bamba akashaka ko mwonyo bagira ki nibiye bibiri binandi kugambira samu endijo shonga mpango umwami Karema yari kugigamba hayi narebiri turaterera makaruru abantu inshuro baraterera makaruru ngunyowe hona isamu eyo rashabira hinika kwata kino buhereza ninganira karyo muntu mu parliament ngunyowe nguriya muturashabana yo mukereziya mu wenda ahereza ngunyowe nguriya no we kanisa mu wenda ahereza aza rero abememeza amadini nabo kandi nibo bashomera muntu nabo bagurukira ikintu nk'icyo ikintu cyo bukafire nk'icyo umuntu kuza kuhereza kuza kuberiraka kineka kwata kindi yarashabira n'ubuye kuba atashabaga in fact n'ubuye kuba araza mu ndaro ari araza kuterekerera ko ngara basa kuberiraka be ya mu parliament akakwakirira ishomero akareba umwana we yashoma kare imirimo yarebeka akareba ingu economy yawe agiye akareba ngo isente tizaza mu kushishikara zazo mu kuhereza abantu mu marwariro mu mashomero mbona hati uwo uri kurondo buhereza wahika mu rwariro icyo harimo x-ray machine ninga CT scan erabanza yareba uburyo musiramu ninga wabo uraterekerera ninga wabo wakera kuzo mu misa mwenu abantu barashomisirwe kurunge namwe kanyine program ha ready yabire nabanza kubanza ndashobora abantu kutera akaruruke shonga turagamba akaruruke shonga samu turagamba akaruru akora aterere umuntu uri kohereza ukamanya uri kuza kumutuma gukora byenyine ningane wahikire kutuma gukora byenyine byo uri kumutuma ngo akore iwe yebuzo muntu uri kuza kumutuma konka ngo wari kushashura ngo mutume nguko kuza kuntuma haduko kanje nkagera konkari kankushashure kugira ngo ntume ndandarenda kwibahona umuntu uri kutuma uri kumurimo ni wari kushashura ngo umuhumurimo ugwara araza kwiba ati nicyo nayo ndareba uko washashura umutezi w'akaruru uri kutuma mu parliament cyaramanyisa ngo uri kushashura mukama wawe ngo akwereza umurimo gwo kutuma bantumwe turi gutera karuri mu mwene abari kureba EGTV mutera karuru keshonga mu rugo mu byo kubuguma ukakirira nanka ine vibe rero hari imyito yo bagenza bato bagenzi bito nanka ine vibe nanka itireyo nanka ragura nanka rashengera hari narebire video ngwaragura warajya tugenda tunamara mbagurire waragiye nsiyona waragiye nsiyona uri kutungire yambike imyeto nyencha kali gitungure bisa mu makagabo ondijo nawe ati yabagurire bidomone ati tuzacatunye bidomona n'ibidomora bya warajye ikindi kinanta kugambire samu harimo na yinkora ibaresire tukagenda twakora registers mu kubanza batamwa abana bishomero bona aba university aba secondary school akaruru kuba bari kora road map bakata ubwiro bw'abana babe bari mu mashomero batahiteka muti bine kushobora kuza kutera karuru nguti bine kutambarenga na program ya Ministry of Education ayo kuri kwandika bencho tali na mubateri era bane nkuyanja kandi baramangwitwa nitwe bato mutoraza kuba tura connecting n'abana b'amashomero kusinga bari bazeye hati bashara mbaba komera kugira ngo baramanga abana b'amashomero barazi kwija babe barateriritwa tebarabikirize kushobora kutera haza wareka y'umwana w'ishomero ora wareka y'edit cyane ati cyawe abo bine kuba attending wareka y'umuteki
hamwe na watchman na gatekeeper bono rawa bareka na metro na petrol kugira ngo barinde abana ishomero abo bona baba disenfranchising ate baza kutera manya samwazo mu karuru ko witu abatira karuru ahamitwara umushanje na 15 na rukaga na 8 akatera imitware n'imitware ishatu n'icyo kabakubuze yagire tukashobora kari katugenga karukumi ninga bitano bakaba urwe runaku tibabasa kwije eri emidi imitware ishatu n'15 ekatore ndiye bayire mu register ikintwine na class ye abana bishomera bakomire mu mashomero n'abashomesa babo n'abandi barakora amashomero ni mwe ni babo abari muri gufite nico rero turagira ngo turaze kusiyubwire tugire inga NRM inga hamwe mutakayetereza nkitwe bakuru nkimwe bakuru bekibina kutwarira tukaheza twazaguma turije nka independent hawa karuka independent ko karaza mu holiday byaba kamara arakataho mu cyumura areba ngo umuntu yateraho kuba n'ubujunanizi bwabwe kutera ngo umuntu wihange ngo mu citizen arareba kalimo buterenke utaraze kujya ngo umuntu umwayija deleting abantu mu register ahibihe mubona ngo abo kwate baramuhagira ngo ateze register zimwe baramuhagira ikintu ngicyo ninga ngo umuntu umagenda aragura aba agent rero bamara bagira ngo tinde cyane ngitari kutera abiriti biri mu cyane nukuzari mu box mu bafu ukatika umuntu ukatamu reka tugambe acana aca okujuriza akaruraka ningashi twayeta okupetitioning ndebire ukoze repetition ningashi okwetomba yitwa okwereka obutashemererwa no butikiriza nebyarugire mu karuru so ekigendererwa hati no kugira ngo akaruru kureka ngo kakaterwa kubi warangirirwe twe yabashimye kurangirirwa ukaboshimye kubosingira akaruru. What do you expect from the petition hearing, especially today shamunano gwino ukureba nanka aba tribunal babare mnonga shamunane rizoba nyine no kuhurira kumushango gwanjye ningashiko kwetomboyitwa kwanje iyo petition ubujurizo bubarenda ubu agamba ubwine na mbwine ekinakozera bujyana umwone mu kugukire nkomye amateka nkangira ganda mbweno biyona yatabya bakwemetware 5 emitware 10 urebe ngo kirahiro cyanje orashimpereza orarahira ngo bakakugura icyo ni kimwe byo nabyayata mu kwate video a polling station isente bamwe kabarazga bankuko kuboraga bebinyasi baranaga bati wari biro bwa movie bwa Nigeria baranaga sente barazimishira mu muntu guti barazinaga basiye bari kushaba ngo babahereza obuhagize azindi baziha bajya mugende mugabane cyo birebire ninga 15 mugende munywarage okwetomba kwanje ubujuzi bwona muteire mu konka tinkateka y'cyamana habwe shonga kandi ndiyo ijo nyine ubundi korereza nkaro yaweye narebe impurire barabihurira mu tabine bwire tibine machine zo koza ngo te hariya project urebe video yaba niyo yaba no kurira just mbwe nkala yakuryo kurira bambe kuri kukambera nko kuhumuriza no kuhumuriza tukurira ni counseling session kugira ngo bambe umuntu agire yarira hagira wamuhurira wo ine kizibuka gira wakiturira urira warukwamo mbwe no hanyuma yo kutwiba hagira amatagagira ngo bambe katurikize abasore muhumure konke kindi samu tokajya ngo tinkache tukurira konka ninga kumuriza konka nira karirole kangu hari kitatebekine petitions ziryo mu magana n'amagana zitireyo nisayinero kangu hari mbere yo butatebekana habwe ncy abantu bari bingi batibona bari gamba kintu kimwe n'inge bintu bibiri muri byo bibaruhiza so kirabasa kutuyamba kugira ngo umurundo gura akorateho ikibina cyetereze umurundo gura akorateho tutere secret ballot umurundo gura akorateho bagire ngo nkama hati tinagambira shonga ya my polling station yanjye rumangukire abasirikari 15 ba UPDF batari ba polisi kwa mazere babaga bahasigara nko kabana haturebuza nkama he nango nturi kutera na campaign bakaba bari huna bakakubuza ntibishtura baga mu rutaru ababona kubijira umwe abesimbira kayijire nawe nambuza kutuba kuba bari kukakarubwira tini musirikare wena hata abantu bamazire babekize uratekwa kubijanira abasirikare abo hati ya babiri abazigo mbweno twataye kwetomba itokwe tukahurirwa baraze tuha report
obati bashazamo karuko nkaho ne kibaratwereze kine kikiragamba ha bujuzo butwa leta wote namwe baraze ko barajya ngo bujuzo mwa leta bwo kugaba bwo kugura karuru ngo tibakaraguzwa abazi kujya ngo twale barimo kugura karuru twale barimo kanga abantu intimidation twale hari ko deleting abantu mu register ninga ko register ziri fake twale ba harugura ba agent b'abantu n'ikishani n'ebishani ha polling station kugira ngo abantu babura ko kwemerera babe notinga umurundo gura yakora teho ubundi baraza kubirondera umubazi mbwenu umuntu yakuturira ikizigo ubundi tokabura amageza guwa mbwenu akakiko ka tribunal twinamasiko mukaraza kugira umubazi gurasa kutaba umubazi go kutamba ikizigo ubuto twagizire konga bo umubazi go kugasa kutuzibira kutunga ubundi gukuta umbere birije ni mu myaka iri konga as of today timara expectinga eshiryaho nchempinduka mpango tindareba cyamanye sambu tindareba habo kuba mushi kotere shitama emari myeze shatiri kuriza petition yamwe ningo kwezi kuona bo mu kwezi kumwe barinda kuriza petition magana bishatu kina petition urareba bwa video bono bulimu urebe papara zone ziri manya samu nyo urugamba nonka petitioninga nitina kikugambi o iteka rya NRM constitution iragira ngo atwaye na mashanyarazi iragira ngo tushone kugira joint campaign zinga campaign za hamwe twe na amabaho n'akaruko munda na ka family so itwo mwe hari kunama ziri kunominate nganti yashabora usanga wari nakutambura we kamutayine wiri naleba ari kushabora bamwikiriza mu mazima tayine wiri ngo atamburira mbwiro bwe yatatamburira mbwito natondaje nyo wire mu ino bwe kunyenda shamukaga gukiro nyo wire mu ino bwo kutamburana ahari abagirira naenda za kubugira naye natayo kushaba kwanje ninga petition kugira ngo tambure wenga muntambure nawe nerizo bati bakangarukagamo kambeni zawe nakaruka hwe akatambura wenka ha kambeni uko gamba genda kikamushana rwa karagambe shahibiri itko kuba yo gamba gebirashisha mugenzi wawe ninga birenda kwirira hihi nebyo kumushisha umuzina rero gushara wakakugambagaho akwiha rubaje kutorundi akubehera buri cyarabiriho cyona amareshtamira ahabande byo kunywa ibyo kurya abikaye na beshongozi group y'abeshongozi ba musimu uriya munywani wawe mbo bari ba musimenda uri umweshongozi hazo itu amateka garajya mutoshime kujyana na beshongozi toshime gabe byo kunywa itupotinaga no ko mwana uwatambura nawo kumugurira ka soda ngo atagira ngo uri kugura umuntu uri kugura ubururu konga wo kuri senda karazigaba nkoraga akarazigaba aragabura nko kuyabasa mwene nakwa karuwale bakurugenye makaka katari ha level ground wale ananagambira ngo akaru ni process mwe karatandika kushishikara kuruga hansi katakatirwe enamba ziratandika kwecendeza atuzayicendereza humanye namba yacendereza kugira ngo bashangwiremo abantu yakurasa kugira ngo uri ari kuguririra abantu yakurasa kugira ngo waragamba ubwire buringwa baramu ubwire buringwa uti barakuvuzeho reka nkubuzeho kace yagampa umurebi witu ngo umustudios nyiremo akampurira akampa wa karuma uguno wabiro yisimbiriho mu karuru ako kuba umunyishengero habwacinkizi East mu district ya Kanungu kandi cinkizi East ejo ni irajwekerwa honorable Dr. Chris Baryomunsi minister wa ICT na national guidance niwe atwire ari member wa parliament kumara I think imyaka kama 20 kandi niwagarukira akakwata bendera yo kuba umunyishengero w'eshwekeje niwe ugu akampa yabira yisimbire nawe umukarurako ntaka kushabire kwa yo message yemwe ari president ningashi chairman w'ekibina kumwagambira kwa karuka sisikire na ekigamba kimirera kumanya ejo niyo shonga uri kutekateka bwaci turi kureba ubwiro buri kwiriramo abantu b'emyaka ya bukuru urukunjiri je no henure tumukunde okusinga bakato ba Isaac Kanso emyaka mito singa abantu barumbura barutayigwa nawe no myaka mito tukareba Jim Wezi barutayinye ntebezo jeno rwashandi kwihaho sechikubu Professor Ephraim Kamuntu emyaka ya bukuru kuri abagaruka nico urikutekateka nico kiri kuretera mwe bari munonge job observation in fact genius hati hawujanga karuka biraka sente hamwe namani urabasa kugira mahenowa urabasa kugira sente no urabasa kugura maheya n'ubuyo kubatagine kashashura polisi akashara sikiza akashara diso winezo sente mwire bwinja barakira kuzigira n'abantu bakura toka wini myaka 2 kashara wazipakisa n'abantu bakura bapakise zikakanyaho hati nibo barija bakazitamo
hate cyo kiretera abato abacyageza kandi bo binene ngo gabarenda kubahereze bare mwabujya mutibina ko kasende manya ndikora consultation uza kwesimanya nabamwe unagira abaye barisimbire nababuza umwaka abanza kumbuza ngo indecente ucari mu consultation tizenje ati atata karuni sente tuine kwa abantu sente na tinzini nti kongandaze kuzanyomba shobororere yasheka na menshane izikidongo nebishani ndaza kuzironda ronda yo nabanywana banje bankwatire nyo samu kaza arwali kubanza tine n'ikishani na kimwe nagambira abantu nyo ndashwana nimwe nyizire kolera imwe abana indyo mwarimwe muronda bakora batari bagenzi banyu baraze kugenda babaguza uko bupote ibizibu byanyu tibarabimanya bo bakabira bamukara konka samu ico niho cyatandika twatahindwireho turaze kuba turatunga indidi bagena urwashande batumukunde baje mu muhwezi abo batoka umuntu akarikiri kibuka akaleta je mu muhwezi umuntu akarikire kanso Isaac akaleta geno tumukunde haza muntu we mwe niyebuza abona abantu bari mu future yabo ni in fact bahingire no mu future yabo haza ngo barenda kwebembera wale ba demographics 70% y'abanyayuganda 75% y'abanyayuganda bari hasi y'imyaka 20 ibiciro kanjana leta na bitanu abarya higuriye imyaka nshanju abarya imyaka nshanju no garuka higuri ngabarya higuriye imyaka 5 garuka higuru n'ibiciro kanke 15 harigana mbwe hati akagurupa kake niko kalenda kujwekera kire kicweke akire kigurupe cyahanga imagine kushanga muri abana bishomero umujwekerwa wanyu ari master ari teacher mwinga muri abana bishomero umujwekerwa wanyu ari nka manager wa Airtel mutine prefect ni wara bajwekera umushonga z'abana bishomero arazimanye ko manager wa Airtel aramenya ki minister w'abana no mugurusa iyo ugenduze hamwe ngata yari TV urunde manager wa Tayari TV ngo niwo mujwekerwa w'abana bishomero rya senior ya Mengo senior school aya ryamanyara mangu barya kahunga kabiri izoba ningabanyunga batari mushukari mwenu abantu kuri baratucenga bakayigira hanshonga yesende batera abantu bine kuterera konko bumwe nawe barabati nebwe ko umuntu ayina mahayine bucyayine police ayine buri kimwe warya kasente keye yakujya haza wakarya kanyinca kalenda kwakira urateko kumuhakaru kandi abantu bundi tubakabire liberated mu mind zabo ngo bamanye ngo nunu karya kakwimatine cyo rankora mwe turaze kusha ibyo niho byatandikaza bamekera kirakora te no kushanga twine parliament y'abazeyi bagwije ibyire habo kubijyo myaka urawatana wanko mwana ubwire buku byamubura buri bwingi nibyo biro byorabarega mu parliament abyami yo na session ninga kamaraho imyaka 5 mutakajimara hatakagamba gukebuzo wawe tabaga cyo kugamba akajwekera abantu mukunama bifuri bari kiri cyo kujwekeza na cyo kikaho kurira sente zo muri wo mushoro ngo musara cyo byarabagambira ecyamero kaso ubutumwa bwawe ari president w'iki chairman w'iki bina yori nkumuntu yesimbira karoroka kareba kandi nko munyamateka uri kutegatega ngo eco gukora hati niki kugira ngo kibina akaruraka katerera because turi kureba ngo ijoro mbere nyine utubire twine wabira RDC umukazo munyishingiro w'isingiro liliane ruteraho akagira takarura kisingiro ahabwe ntaro izi ziri mu bururu izihenzera abantu gace nkimusimira icyakabiri ndahamya nawe ko umuntu urarebera hari nko mugeze akamayati embera ya gometi abantu baraze kwita mu kibina bakesasire twendere tugizire kibina kijyaho kiriho kitariho ninga n'ubururu babwesasire bagiye nkatuburekera abagiga baterera abagiga bagenzi babo baza abagiga n'akaruti bakatera bo baresimba kushanga ngati baratera ninga yes ararire shonga skeze so nyo kigabe ndamushaba no kureba ngo abantu bari mu mivuyejo akatabona odam sam abamura mango bakabakoma baba kunka kantu nguti nkarero wakomera hargezo fake registers konka nabwo ndahamya ngo nayo tashitame ikindi kinarebera akageza kutaho kucyondoza kwe kurara takakiko karacondoreza kimwe kakatunga ubujurize n'amazima byona yamara kakwataka kakiko kona kebembira umami tanga odoyi tindamanya iwa kabire yagenzire na kare hawari yare ibintu bikamuri matari ni cyaji na hari ni cyaji arakora ibintu byagarire ngari hawa ngemi urebuza ati ngemi vuyonkeje kuyabire wakoze rero kinga mukuru wakakiko ko kuteza karuru konko of course tukashanga ngo nawe ineshongazi tiwo muntu ari upright so baraba murebire nyuma ukwempaho abatemere pasi rero basi kigenderaho
so ya izire kupakasa kabara pakasa konka ryaba rimwe bisheshere butasheshera then abandi abajya hansi y'ifose nabo barabararera hariwe ubundi tokamanya konka kindamanya president ubwo nawe arebire ngo hariho ikizibu akajya twantandike corona ansa akakiko akakatira ka tribunal kamara kumugambye birugire muninga kare kukamanaging eshonga zo nikirunge kindebera akakiko sama nakamazima n'abantu abumugine yobonde bari abantu abundamanya muri go profession baroyaza abundamanya bari baroyazi abatarya bamakuna tindamanya wabaronzire no kuyabaronzire konka mbweno wabaronzire waletaga credit ankareba nko gumwami musime ukrakebembe John mumanyirakire ndamureba ryo mu practice no mu ntari straight n'abana bo yaronze abo nabo gine n'abana bari straight abo baroyaza bari konkanyire niwe kuri wabirutese imbere ku rutariyo ubundi nanyakanye ubundi akanye sire yaramaye straight anyeta nanyiza koraho konka kananye kashara mukereza muningo mbweno warebo kareba akakiko ako ibikarayihemu nabyo biraza kongera kureba yaba kutunga umubazi g'ubururu konka ikindi rebuza izo sente nazo utanga babagararira sente yaba babushaza mbarabugaruke muri amakushaza mu bururu orabali ibintu byingi nebe yo kuteza kandi karuna yoragibariramo kwiyo nkabire nda muri recommendingira mukuru w'ikibina nabagenzi be babashitamire turi kuza kutera karuru akandi karuru ka seke bagenzi ahora mangoryo mwambuteze baseki abaratera karuka seki muterera abantu abali upright abantu abo muramanya muti bali mamakona tubari abantu barabuzabuza then babashitamire nkabe ndashaba akaruko ko mugongo tukarugaho icyo ni cyo icya kabiri register kukuzirija zibe ziriho siru zishenekerezibwe security aho ziraruge zirugeho ziraza kuterwa nko kubyaba kamara kora ki justice yabakama katarya kamba ko umuntu umwe kugenda akagenda kazana saroda akakora izindi register kandi zo leta mukateza mwamara kutera akazihamo akataho ziri original akohereza ngo yaterese zakaruru kumbe waterese bya register bindi ibitarimo abatalenda ninga baramanya ngo baturaga bataramuhakanisa amini baturaga baramuhakanisa ikindi nacyo ubundi kirabasa kutuyambaho muzeyi ba minister bawe kanye ushanize ngo turira uko na hari ubware bagativi ba minister bawe bazaga kuza mu karuru n'ubuko karya ka primary ubwa minister banzo bubihe kugira ngo bihe iryo security umushabe aratambura na security yeyona agaruka yeza n'indijo na kadengeze ne motoka za government amajuto kuvuga ga government akampanyewe samu ni wampire umutwaro rw'amajuto izoba n'ibishani nankayamburwa mugize cye yampaye uri yamwenwe arya higuru yuka karutu kujya mkashime kwa katerwa level ground aine radio station yeye yotokasha ngo kwenenda kigemu gigamiro mukashesha mu mwazi yo yaruga mu field wagaruka wa mukiriya ringa ngo watambure we karasi baragambalirenge nyunda gamira kikamusharubanye umuzindaro hona tujyaye kabo bantu tubingane tuta mu kugira ngo abantu baturebe so urugero ngo baza kuza mu karuru pawazi banze zicendere abanza common person aze kushaba ari umuntu waburijo rero wamara yakarugamo ubone kumukwa centre yo appointment abo kuba nejo ntebe mbwe minister alija kushabe ngo niwe tanga odoyi ati nyo nanenda kutamburanye nko muzibire uramanya ngo hamuheru na waraza ko arya hakaki ni minister ni sekimem uramanya ngo arya hakaki ko akara ku recommending bwa contract yawe yaberaho ayo ni ureshanga n'abarakora nabo imikono yabikomire mukama wawe ni wari kushaba ngo nenda kutambura we nkora muzibira kunga baba muhirezo power atachali mukama wawe araryo ndijo muntu ni oraro muri yanko ndijo muntu tu oryo mupolisi ori IGP ori yine ba bodyguard bi ni minister ine kuba biri ni entitlement oramwe ngo abujya muhate yisima mukamyufu tokabasa 3 aine motoka ministry na privileges zera mu motoka ya lead ka ndijo zone zimwe orazimwe aramaraze na ministry akunganye n'izindi zone zipakingire nazo garuke azitahara ine yakayine kamotoka 15 turi kwenda amashutaziranywa ga government ago muhiwo musho ndera utwendere akampa twasigaze dacika nkisha tuzonka mu bigambo ya muheru so tukurinde abantu bakanubwa kurinde independent ninga in fact ndabasa kurara nagire kitekate ko kurujyo kunda rero ko baramanaging zishongoro de bazimanagingire kubina kujya mukata yo kushaba mu ntambure nabo kwarema tinabwame mukata indijo petition nkakora petition ibiri manyo tutakatire karu ndashaba ngo barekura abana bishomero ninga batehuru nakorwa abana bishomero baraye batari ishomero ri weekend ninge iri holiday
bayanga kuchikora kandi ndagumiza ndagamba nti umushije ari kugabenguzi bakamuha no kutambura wenka hata bigenda ragabenguzi byona nabahereza no bujurizi tinde kibakozire mwene ufite ngateganyirizwa nibwo kine kibarakoreho kwiye kugira ngo akakiko kali different buriya kandi abito watanga doyo bundi hata hano nyina hamasiko make konka tinde kibakozire mwene biyona nakole ko kunyeto mbwite okunyize ndeto mbwitwa namara kumaziri kureba kwa masiko mu system nko kwera kora oyire kubara agitereze nabo bagitereze leta cyatambe byanje by'inyamashana bakashaza tukakagarukamo hati ndazagaruka mu karuru akali organized akunda manyangu bakwa karuru karakaliho taruka kwa kandi kakamara ninga kuriya kuja kakagura ninga kagura agent ngo ababye nyuma nguti bineho kwemerera bona bakagenda no gushanga baferwa buruma ku 50 ngo abujya ngutino yemerire ha kandi na ke box uri arakebera teme ndazagarukayo ngambira abantu of course ndaze kwiyorohete yanjye y'ikibina ndakisigaza waye nari mu cyo kibina manya sam nari mu cyo kibina tutwinezo primary zifire ku binko zifire ku iyo hinahanda wawe ngo ari kuronda flag bearer wo bwa MP itutubwine umurimo gutwine no kutereza butereze biriho konkitorule twineho some level of democracy hati ndabasa kunga kunuye yibe inehi bahikire mukandi ngaruke nyuma kuza kombeka ukizime mu kibuzero plasta kusha amana painting ngani ko musingi niweze kugaruka kutimba umusinja kuri yibararonda flag bearer akajya musambwiro ko baraza kuba flag bearer ukirukanga ati nga PFT na makubira barunana nupo kunka kuri turatera ya dena karuru kabi bakatkalime birarumira kunkole byo tukatira cyamanye nsa kutereze birarumira turaba twaba pure system yitu iri pure democratic bitu turetaga just kugorora nkora konkoro rede tunkora twine nkora so babasa kurara bakureba umukayindi in fact baratekwa kundeba ku rujyata benda he umukayindi pe hati kanchi kole kiriya kandi ibintu mukamera ko muke akaruru ka kinkizi ist akenkumi 2026 uko kubanza akarateze buga ningashikale bemberwa umukuterwa umwami Simon byabakama ndaza kuba nkalimu kandi nkalimu umubwijwire abo kwandebire niko konka akarabasa kutuma abantu banje balemerwa kutera banterera niko konka kine credibility niko konka ka urabasa kugira ngo wayemerera watungira ka wagamba n'abantu bakutuma by the way niko karakuta no parliament ayo leta gabwambirira abantu akakabe kali just ako kureba moka exam ya next year wajikana ngora genda bakwereza certificate akatine kibara ko wali bari kurahiza ugasamba bararahiza umwe kugurije nibwo barahereza umuntu yaro kurahira hano igihe katari kurahira mweno niko kare katwendele program umurebi witu wa Tayari West nchiriza ngumanyise ngo mu studios turi hano ya Halusuri Avenue dusuri tawaza muri Bugorobi kandi mu rurembo rukuru rwa Kampala ingumire ntayise kanso wa Kampa akampurira akampa wa Karuma kandi omwababire besimbire yakuba memba wa parliament wa Kinkizi East mu district ya Kanungu yija yasingwa Karuru kandi kije ya petitioning ngashe handiko kwetombo yitwakwe okwatarikirizi ne byarugire mu Karuru banyuma yo kurangira minister Dr. Chris Bariomus nena ngo program session ngender hano ya nazagugaruka mukiri komisho hwaho Job Kato ahabwe ino mujenyi kandi wabiriho munyishenjura bwa Mbarara municipality ubwireke cyari municipality mukuru Rinda Kijaji kandi hati niwo presidential advisor ahabwe nshonga za climate change nawe turenda kuganiraho nawe kumanya akaruru kakabasa kugenda kata kurunji we nko muhabuzi umwe bembezi wihanga so ahabwa program eje yatshire kandi umusirizi kuno nabwambire kungumire mu nakanso wa Kampa ya tebalinga nshonga ziyo kwa zino kwa karuka taragenzereje tugumire turuganira niki ecagenzere kurunji kandi niki ecayanjire byona yabishoborora kurunji ko kumwabihurira I think cyabonera munonga turaza kureba oku petition yeye eragendera izoba oku barahura umushango wesha munana izoba yanchakara I think nazagaruka mibaretere mbagambira uko umushango wagenda no makuru agitu agensho ngagashaha ibirizo mwabazi turaza kureba ko biragenda misho na nice kibasharamu with petition akachiko ka tribunal kino se kusharamu wenda banarifying karura wajengo no tikaragenzereje we have crossed
ariho basharizemo kubwa Mbarara North Meya nkare bakashazamu bakabarangira umwe bajya ngo tikako tibarangira undi kunga bajya ngo no iyo twarangirire twashanga ngo akaba mesho nabwo cyo turaza kubireba ninzagaruka aha umkiri ko misho hwaho nkiriza abwati yadakimwe yaturuka mushahe ina mane kutwari umutungo babashubuzi namara ngaruke na job kato ari kutwisaho ebindi ebirebirengeraho nzamu wenyine utarugaho